makama tunsuom hene so amfa adeno ani agro asantema mpon kra dwumadi obeto omra samwanka saa na the nesu sanka of lumba wufia ha ohne yire maame yaboa akua asuama bronya abrewati abetene kan dwumadi we so na chief executive producer na dawroma yenya bi na yede ebesomwo ya tunu sre ene abasa kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa ena yebegina kwakwa chi Fletcher eka producers no wadawroma ene yenya bi ede ebesomo medical ka tom se ye otententu bafo ne babo yentamba mu yenam he yenam soro yesai enam form enya asem ketwa na dwumadie we na maka kiro se asisi sema promenteme ho ase eno da de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apene pomasi bere na ye de ama etietietitia aha na abete mpanisem aha na abete enkomode aha na afutu sem papa ye de be ma na de bia bo kotodwem na so watumi ede abobra na wukọ MC awa mrantie wi adawroma ena ye de atwago e social media handles Facebook and YouTube no so Twitter no so eka ho anya asem ketwa go so ni abrantie safo kantanka sempremu azuka omunyina eka ho ena esom na wukọ Sompa TV also so a ekoba jesi sempremu bema ene David kachiro bi munyina aka ho munyina aka ye de atwago was Sompa TV no so na obi kachirem se mu TV na ni efe dodo mu TV no eni efe papa enya asem ketwa kofro bofum pa bema asu ketwa me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo funtum pa katachie serebia bonchina na no atwetwe kodi awu atwam yansa ne akosa no enemi nam tie adwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa pian se kampian ene obi ka kira asanteman ene ye obi kire asanteman enya asem ketwa asem checheche mienu enya asem ketwa na 12 no bosumi we me ne wo mo de 12 no omo nyanyina ibeyi wo mafirim omo nyanyina da ibeyi wo mafirim ama ekwemu da Ghana manfo pekwan atu na so 12 no ekwan ya wo mo de Ghana de se efa so no enya asem ketwa na asem checheche ye bebo so ne de apem akwanim omno bibia boko de Oforisuo bibia boko ye chiatifo ne yarefo na omo hwe be gidi se ne no aye holiday ananko bi anim se bia nka ma bate omo mo ne de se ne tibe onim se holiday de yanka ho nti yegusua yekwene Oforisuo me yanchi amani fast food wo a friend say so me haya wo ko me komo no na je opposite on fast food no e kama papa na wi bia sebe di yembo ye ni mal klewa mane ye kama Oforisuo yanchi ya dofo ene ye tiefo mo hweyen emodi abeto Asem Beba by this time emodi because ye wi aye nyamane na o chia we na wan chia we ni mo me na pram so ne dey and there me chia na bibia wo bia onko so ena na free Ashtown na free asabe konfo free sa na meka no onso bibia wo bia na pamfo ye che obibia Oforisuo enko yanim abrocha bibia boko me ho ye pa na free say omna samoa no nti wo chia me dakora na namse na meka kire na mana chia wose da bi enka kire no won chia me ade man ntena ho nti ohine anwumre ye chia papa ye ye ni so de fefe ya wo ye ede bo adwumadi akwanu asanyina so ye nya asem a na se ebene ye so a ne nchen ene adwane kotoa ye nko ne ho e ma ye nim nwase do fo so be ma na no fiada no me de akwada bi akato ne bro na nka ne nko afri ne nsem ede no koma na afri ye ne na wo fo friend ne wo fo se de wo mani asi agi bose no ontimi ne di wo se ne ma me ye banku ne nkate kwan fama no yesi enu odi ayi dokono ne enkwan na se odidi an pesa moto ne kokokura no ntime no ewrade nam na free yeso nti ohene baabi a wo bia wo yire me ma wo adwo be didi se wo ho ye na Oforisuo bema ma yenchia ma Salakoba of Salakoba boutique ai mami abena Salakoba ene ma papa woni dada Sakoba ya monchia granny mame granny de empire wo dwurugu ye so nya sam ketwa ye chia ni bi
ni nwa bema no so Nabosiak ono so best point dan ne mu hwa China doors ne nkonwa konwa mo no tonton Osei enche ono so ba sponsor ye enti Nabosiak ye chia papa ye hwe wani mu hai ofo so be ma yanche adofo ne ye tiefo ne ahwefo nyina ya bent o monka ye ho e wo multi TV decoder no so Sompa television anase Sompa 93.1 FM obetimi akọ Facebook Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no say Sompa TV adafo enyina eni da kwan se ofutu sem no wo de beba na won so nya bi e de atenten wa brabo nti kegyago mayen kofo so okay ansa na ofutu sem ne beba no enenam ne nam tentan fidie no so na mekuhu maami bi a osu nam so eni maami mo na mintie nyame no nokure ni ne mema yegu ye ho ani mu asekakere o adai maami na sem a wo kanyina ne se ejeli ni kunu for 13 years na 13 years no na ese otue sika bi e de ma judge no na ye be ni kunu no ana yi ni free prison ho inti judge no so ese je se wonen oba no dansa ansana wa me ja ni kunu no o 13 years de anu den anu ti oba na sem a wo kanyina ne se na ehwehwe na so wonya ne ho ma judge no ana se ma wonya na ni kunu ko twa sentence ne mra ekwa bi so sa adwene ne ma ne ho se debi 13 years de enkodai ebedi ya wo papa anim no se dako bi ode ne ho ma judge no to de ne ho ma judge na mpa odi ne bosha so mi yeyi no free prison ho ye you oba no free prison wa won se ma du ba bia ma ka no kore ye yi be ma no free prison ye oba ma no free prison ho enti ye yi no oba no ka no kure asem ewu bi o na wonya sika he na me de be me no ka no kure asem bi ewu kuya ya jaw be ma no e file divorce letter se won wade biem oba na bo adwaman sisi a oba no se enti na katua eno no ana ne sefata se be ma ndidi ni sa omuna samwa Oforisuo bema na odi bi aba na me adom ochina me so ba ko bi wo me so me de beba eno no me di hu na mama ho ya yegusu a e kan wasem na no so ene enyan ba ko no okay ti nyame adom ochina odi wi aba de no me mfa ma ochina na me de aba eno odin Oforisuo ma me nchia odifo Japan okay odifo Japan wone Dr. Yoko no odifo Japan na ho dodo no ya chia no se nyankopon empeja no na onye ne kese na Mr. Saka nso ya chia no abewati no frey osisi yi na ma Oforisuo yi na ma antisa ono mum na yi ama aha nti said ye be kan wa shada ke do gas ono na wase koma no ke wase ke do gas ono de wa yi ne nsa free ya chia obibia antisa ise nipa wo yi amapa ya mami ya se nwa ba na obola ho Mr. Mafia enima no kuma se de emje na no na se Canada ibi ni wanya bi kode aminim ya chia obibia oyibo eno ami hu no abreko junction Oforisuo bema yenko anim won se wi ase Oforisuo drum be bia nsuo de obi ko na wina obi drum konkon so no ebra na ho wo no na no so wo so ade ya wo wi ase se nipa wo to amnem na wo ko ni se ni obi aso watale achi atwe na onim se sa amra na wo ko to mu no wa woni twa se nka wo to mu a ka wo firi atase fa se ase so panifo se sebe unwu ya onimi nya obenya Oforisuo obi timi ka se wuo eye 20 ankonfo ba akokura ni agro onim de nti a wo ka sa Oforisuo obi asema meken obi a wada sara da bia no sers wada bida no onim de we ya enomasi emu atantan de emu ayaya de na no me call court na maibi minim bone a waye de no Oforisuo na yede ankofo agunensa no bu man minim na yire ne ma yede ne ba court ntinim so ka kire ne yire ne se wa fe ne ma no
tia on form mra na on show madim Oforisuo ememe gina won obi ani so crack na yiri banana ma ema mienu be ma ba konkra o na asem na wo ba ya na yetu hyeda na yesan de na ekọ no Oforisuo company ho ne mei aso mo papa enan na papa yi tini so de na nkofu yi pepa da nim na ne yiri su na nkolai aso mo papa na omo nkolai su dada Oforisuo me say me jama me tini so sam sade wei ebi betima to bia Oforisuo na arrow na de ne ko baaye sebe mpreduasa se me metie na menya asem ye de me kwa kotum Oforisuo yankwa nkola wo be ye dan ewo kwan bi so Oforisuo du me bia sebe e sacrifice ya de kwan bi so na oyire kura ne to mpo a unya asem mpo na adan ni wanya asem o kwan bi so ade wi ye se fauti baja kirema Oforisuo nananom omuti gira kirema no ene ye bo omudi nsori o e wa santemem enye so easy so Oforisuo wanya problem pa na oyire sebe nya de wo pɛ no bibi na si ye sebe predo se wade bi ho no Oforisuo sebe bibi ansi and wakoye different na bema wanya problem oyire do ya do o se de ne kotum sai 13 years fi dumiensa e die na osusu se obey ni nkolai ombeye na ne do ko na wo baaye e na oba no so antiman tra na wo baaye wa ware foforo e na wo maye basa kan so nka obeye den Oforisuo e drum bi ho makasa nya ade bi ebon bi na wotwa me ka ho ba bi oduo na bibi bon wa ye nka ho sebo timpanimfo mu na frama boni bi pia wo yakwara wonim de na onim panimfo anante na ye wate atete wo panimfo kwa so a enya ba bia na wugina ho na otim panimfo na frama boni bi twam aka ho dabi nya bibia na yakasa ho Oforisuo edumre bi ho no ma American president ye shooting na bodyguards na ho no omo do omo hoje because o ma sensan ye de on je no je gina wo se taji bi onu no wu a na busuafo nyina no aba na hwe omo kopemeta ma omo so e dey asebe enti edumre bi a ye ne sa e kanipa bra bo ho Oforisuo 13 years na 1 year kwa ya asem ketwa wo de enfansa aba kwa nshi bingu wo betwa se wo de enfan 10 years enye so easy ane wako hu judge na judge se ho ya mefe na emom no wa besre se wukru no ebetuma jana mana kofria te so do twa so minyi ni se wokan ya na wo ba no dan na ho ma no obadwene ho kakra Oforisuo sa de o ma hwe ho movie bi wo ba ne da ho a wo gi nyina na o ba ne tini suo because nya ne pe ade bi obi amfa ne kra na ne kra ampe no Oforisuo wo ya na e bibi nti na wo ye Oforisuo mi oneje edin o na because of what sacrifice na sebe ode ne nkwa ana ne body atwa so nya de opɛ no ono ma wokoye ye no bia wokoye kra no bema no wo nwa nkra wo ba no ana de si ye kra nwa nkra wo ba na so wo ba na hu se mo ne wo ma 13 years eti makone se sa ne te de a me de mo betwa so Oforisuo de ama me pesa me ka me dodo ho na ye de mentimi nkone straight am dodo ho na ma ye mfato ho na obi a o tie bia hu ye nkase ye so na enso edurumre bi Oforisuo ya na se me omna samoa e na me yire e me cause situation wem e twitwaje me a because nye ni panya ne betima other sex by 1 week obi akwa ne kra empe ho wo de ne kwade be chi ne wawu o kwa bi so Oforisuo oba no ayade onye bone kra se bema no oba na kan kra chosa mani sabe predo se mentimi emfa se menhyame ho na kwan se bema no kwa ne busa se ye de na unya sika be yi me ene wakam ne kra Oforisuo ma me ka sa asem se nipa bi a wo temi bia no wonne wo yirete ana okruti no ka ne kra cha sa nipa no ye nipa so mu ye ade ye nkontompo de enye ekunipa se nipa emanipa bra bo sai na obey ubusa no aka ne kra cha hani asema meka na emeden nenso kwan ye fa so yi wo no me koka wasema me kosere no judge na kwan se no de me fa so nti wo de fa che me nke kwan bi so no seven predators Oforisuo ya yire no ne ade awa ma obi friend wo mo da wo ansa na edai ye ko wale wo mo Oforisuo sa ne nye tie roba etiedu no ma bi wo ho a
ye sacrifice ya no ma bi ene watwitwa adwo ampa ye yiw ene ye de waba Oforisuo you say di asem na ka kire be man eti de me pesa me ka kire be man say ne yire no ese se wo to bibi kura de wona no because the na situation bi oba na nya ne class enko be yesa eye wo na okofa ba na matwitwa agye wo se sa se ma ya ne ba ku bi na se ya krofo ba ne so no so we de when we different no and the one je ho wona ne kunu nanim e wo kwa bi so tia se eti me pesa me ka kire nwa be ma ne se ese se wo to ade asum bu nsa hani me kra na nka 13 years me ne makotwa ba ne nso makofa ba watwitwa me na me wa mehu me ma mehu mabusua me yoke from my papa e fam ho ade na yakobae Oforisuo de Ghana had yeti 2 fees obi mo adwaman ne yere ni kuna kopie so da ya kan ma oda so ne yere bebre ndide na akoba sandi panukura bi kura na ne kunu nya asem bia o nanso akwakoye waje na ade cause bible me yeti ase o sese we re bo adwaman ya opa otime da yija open so otime fa wade ijade ne yeto bible ma se ma to atwen eye mienu na to atwen na se me fa ma ade ba me fa de a na me so me check baby a ne ye de me ko amena bia ne ye de me kotum na me yire atwitwaje me ade na me de ode asikyira adamase na me de mako na eyi na ye Oforisuo me omna samoa oba no meto ade a che no nyasika meto ade a che no me ma no nya de oye no no mfa ne yire na nhwe ne ma no won no ba na se no nto bibi fa nche no because won no ne te nya sa na ote bibi sa ma enka nya sa no wonya de oye na nya bibia na ede yeja oba sa Oforisuo man fa jia okay nya bibia na yeja oba sa o masamo condemn be ma no abriwatia Oforisuo be ma medase na ma memfa ya konsema Mr. Gabi okay wahre na se ya ne ho kani on ne tewe motina wo ye nurse ni ewo eya America wahre ne maame ewo ohini ni kurom achem Yaw Osei baby e na achem da o town ho ababi won ye koya akopɛ no wona me koya me kɔhwehwɛ no na ye ne tena ase di nkomo no ani ebofo anani so wahwe ne maame ya yantie sister tina raden ka ho shobrem na oncheche ore na onhye woden ye mfa manyame bibia be ye comment no on 13 fa na ye be kɔ na wotweda no wachim danti ade se ye kɔ na etimi koja wonum Oforisuo be manti be ma we senti o siki the voice no wo kɔ akɔwale babunana ana wɔkɔwale virgin no na ye dia wo be bia ye dwamanfo Oforisuo be ma me di see completely Obe bia ye dwamanfo because me can in all say wo sha about 99.9%. Oso ba bia. Obe bia ye dwamanfo fo so be ma. Oso ba bia. Obe bia ye dwamanfo. Odi asi. Me di asi. Ye bo asi ama me nyi me ho mfiri mu. Obe bia ye dwamanfo na me ka say. Wa ma me ye mu ahye. In general about 99.9% ye ne enkofo twen plans na ye kohia ye kunu mu. Enti sa wo hwɛ mu a best 1% for bi na ya no mu ye babu na wo mu kohia mema na wo mu no krapo no sometimes ya na nkosi hwe ababa wa na nse obetena ase no mu a ni kunu o se dan mienu pe bi ne maame mu asaje aboso wadwo so no enya virgin no hia no enti sa na kosi dai e de ba to pankwa na obu no mpema o e de dressing kwa na osiesie ye Oforisuo be ma yese etoda bia wa ho wo dane ne mu a na wo hu sade ne sitie wo so anso no aso ansa na wo hu de mu odro na wo hu de wuti be ye den e betimi aso na wo aso anya sa da che na wo ahwe abekọ akofa ne bia wo ntimi nso ade ama Oforisuo be ma hwe Bible wo hwe Genesis wa 2:24 mo na Awurade Nyankopɔ hye awade wo edin trom na wo hwe sade Bible no obekirekire mu de akyerew Matthew Asem Mpe nyina aka wo hwe kwan ya wo se oba nyansafo efa so edidi dwuma woni kunanim anaso otimi boni kunu ho ban a ema dubi koye so mu kohia ayifokuno enum no mu ye agimifo anasa nkwasiafo Bible no na kai wo se enum so no mu ye nyansafo wo kwa wango ya wadigu won kane mu no na wo se wo fa extra one na se support one but o man fa no edi na kwato wo mu okwem won mo twen ya just a few minutes ama ifukunu na ba no mo bobo na na so maka ne ni dumye na wo so mo sa wo chon bai ba ta mo bai no ye cross do no o ma nya kwan ya nwuram Oforisuo be ma sa wo hwe Proverbs wa na se me bisam wa eti aduasa ba ko ne chichemu enwotwe na na asa ma men kan fre du no e ba no wo se wo yere pa hwan na obenya enso ne buo sene enhwene pa kora
du ba ko no se ne kunu akoma dane so na se ya de ehia no me di si 12 no wo se wo ye ne yie wo ye ne kunu ye na onye no boni bia na ne nkwa na nyina ofo so be ma eto da bia ema me kan sipi esipo eyade ekoso ya setene wa wonti ase no obetimi atena wo fie no waka wa adwene ofo so be ma ye wo manum bi wo ho ahoche wo ne won kunu nom ena te dan krom sole eda ade achi a aduane ombedi keke otimi de ne ho kwoma be ma nsa na wanya sika e de abeto aduane ama ne ma eni ni kunu nanka said what are you telling me ekoso bia wo na wunhu ye wa manu bi wo ho akato ne brona ne ba akase na gwa yi SHS for mo wie school just a week to go and as a few days no mo control exams of also be mighty bia akase agiska ne kunu ni bi oba bi wo ho a me se ode ne ho be kwakoma be ma agisika dia support ne ba no epiana ma na free school mo ho etayade a ekoso Bible say sa ukwoto wo yire wa adwama mo mpato a se oda de jakura dampan dankra na kwasua kuma nyina guso wodi amafo nyina ntwa won hia no mo hu se ope wade egu akoma mu afa wade ne koye ne ye wo binu mo ho a wo ba ha se na me nware bia oba adwama fo na sei mo ba ne nkomla na nse me se oba bi oba omna samoa ba mi ani tukusukusu yi ni kunu so akoba adwama nti wanye wo ba ye se na no waye no pa ofo so be ma sem bi wo ho a ye fancy me metra se no fa ne ma wada awade bi wo ho a wote ho a eya na ema no na medwene me kunu na me na tena che na waboa me pen na nkora ni nti na nkora ni susa ni yeti awade ni mo saa be ma bi wo ho afo so na so ode ni sikasem o ma huhuhu bi enso ekaba woni e be ba be da wo ka be ma bi o diskaba kura no o sa de siew na adwuma se ekosen woni mudwadie ya wudi wadwuma office aketu a wogie nyina no waka akire no eso no se won kwa adwuma wo ye businessman anase bia wo ye ne dwuma bi wo e bi officer ofo so be ma wo kona se onya sika surplus wo akra wo me meka ncho because e be kwa abonte won mpanafo nchen eti se eniema dane ye se from nte wada se eniema dane na so osa betra ne ABCD mu a afa na brand yaw ahometi asem ni nyina ba begu oba so eti amane sometimes eya na ebi edwene sa eniema no too much no akwakoye de ensem fata se woye me de asem na make a che ma bia wo mutie me ne ofo so be ma entrusted be ma enne eka be ya wo yire pasa the Bible kan ye no eka wasa wo dwene wo kuno ho ma wo kuno akoma na so na pomde ho nsam ne ntade hyem na duane diam ne bibiem no eka wo na hya wo nsa ede na efese mi kuno ayi boy sia mafia bonte na mo se o se ma be yi mekwa mekwa abo se deeper chobra me hwa de na ma sole bia me da o ma sole ahwe na tamsa ye wa yi ni ye kola no to batin na e wo soro ba akonim anase bia atade we se de me soro hefa na woko change ni ma me ne hye we se ede na efese an ka efe bro so dodo na so wo ye ni nyina de ama no no ede ba akatua no de be ma wo ovoso be ma wo ye oba wadefo aduane ya wo bedi ahokire ya wo koma suku tua mu anase suku fees tua mu ya wo nya be ma na wo ne tie na wo se oye okunu no wontimi mu asa akwa ne so nti no wo ja wo ama be ma ma sa nkwada na ba bonten monya aduane adia ma be ma no wonya bia bona no pipipi so no ama na koma ato ne yem na di aseda ene wo de be ma wo ema bi wo ho a wode be ma te na ahia yen madamfo we say na wo se wo pelpa iboga bi wo ha se nom yete se de wo ni kunu no na jejene na bra ye ni na ma ne bi nso de so jon also be ma do not sacrifice for a man and na sa ne ma ne ho no enku ho ma be ma eka yesa ye yesa ade no na so be wie no aseda be ne de be ma wo what am I say eti abi wo so be ma se be ma na ye na dwuma me so enne ma na ye na dwuma wo bia wo se wo no be ka bom no enne ne nka mom se okuru na yire na ne ntena ntine ni kwa so oba no ma adenti na wo sa wo yesa ade no be ma ne ko wo dwene no wo yo ma me ba awade me say sometimes no yene se ka be ma ne ko dem na okwadam a e bia na so twe ho na dwuma wo ye ho asotwe no wanya ne bone so asotwe no wanya Yesu Kristo nko anu anya bone e kwotwe na so ofo so be sometimes asem timi ba fole ye oba no wo dwene ukunu wo de but ye hwe asem a wo de abade atwato no be ma no wo se wo ye de wo jan nti enti metina ase e ma ne ko ba ye no e na nkan ye ana asesen
the job Bema so who saw that's a new watch no what damn them I will say oh I blaha and can only tell what's up for blouse now they are sapanya into Sunanko was up Quatam and Nanko Okuno any pan yet Bema yes to me this time and out when near to so and that's all the theatre so I couldn't all this is Obana Yadi. Obana Yadi. So me, so me, I brought you as a Obano, a cocoman. There's a woman who couldn't. Maybe they may say, what's here the American? Me, Tipa. May say the Obama Yano. A depart from Yabaka Sankwaya, dear. Now, so no man, Yaba, we are just done what they mano. It's Yasa, me grandpa, my dear, see a new Kwansan Kwabani Yasa. A new Kwansan Kwabani Yasa, crack. Beman here, young Kwan will do what? Of also, by make us say no, one on a tell what if you no, name plan for bed or one a wabon thing. Yaw memma bi owa ba e bia ne sika wodinya onya ye nyina kwoti me de beto wardrobe so anase ba bia mokura musika anase bia ba bia mumode musika hihye na wahu se bia okoye ne se no wode aba wo hwe fie kama ba bi wo ho twempra fe kwapa no obedi wani omna samwa ya na kan ye wo se wo twempra enkato akwa homa mu Bema wanya badwemba ye ni gie wa ma ni gie atra so bema bi wo ho a wotimu se ni fie ba bi a wadu no ye se wo nyina Paul se me ya kwada no na se me ya bofra no me ya me niama sa abofra ne mo me nyini ye no e be sua nyansa me sua ne menti me yam niama sa mpanyin eso bema bi wo ho a wanyini wo nyini kwa ni mu no enketo ade amangubunu wo teto ho e bebene afa no kofa yi sisi fiafo yi bi ya won mo fu flat bi afa no oye dey ofo so be ma wo ba be tra wo say wo fu do so say yi koko boto eni ma nya dey enko ye mfa ma ena okra no utifie ena da bia wo hyefie wo mpie ena wa mo fu akese ama stretch ma se gu wo te say ohina ina media ya pensa se no mu eti say to fo so be ma mituma afo wo ne be ma te na se bia nya ne mfunso nti kra no house ase prison for akosu akuma kwotwa so na yenyi be ma de enye bi da nya so be se atwa no abeka cho say ye wo ye dwamanfo wo ye ahyawo emema nya mehwe ba me kan samu a ekoso wo wiase akiro ye hu bio ya kwenta de odi ye wi edo kan samandi a unzo kakra e dia na me so sanka wo de ebinom because be ma bi nya sa Debede okay de what can frey nyina ye tede mo se na o kan wa wo de frey nyina o mo fa ya David mo go ne su frey ntuma kakra se to se be kakra o enye nyina Eva na me de oba no sebe mpredua wayade papa de sebe wanyade mato nchina ma wo de makoni eda ma se wakatwa wa ade da to onum se nipa nye oh nipa de se what na wo ba wo sebe kwakọ bie madaja mu na me de ama anye hwe ofo eso mi ya na tira de be na bai na me kire se mesi a tira de be na bai oburuwai na se da ne se bede me hu ama what is how near ma aguma wie no mani change na so na me de me fata eze matu ne no mani janga aha me se anya hwe oba no se ma me ka sem cho ofosu ye ne tie yi so oba me bon ho ka na ujitum so opeme na wutimu de ompeme na me ko bon ho ka no abu mi kwasha ofoso be ma aroto nya ma na pastor me se me do oh me ye mfato ho Bible say do yonku sa ho ka sa do yonku na ta ho na mo ya de amode ya ni what say do yonku ba confirm ma ria fi o wan pa obi ho ka sa do yonku ta ho I confirm ma ria fi o wan pa obi confirm I kwa dia confirm na wo ba ne dia mi si so na mi nu fu atu na wo si so nti mema wa ri o musika munya na wale wo mema mi ri o mu de munya na wale wo sometimes to no so na akwenta ba bia obi a chiao so ja se ese du me bia o grepu mema o se 0551 0548 Omra Samuel say Obana yade ye ni ko free prison na de akatua no nya say Obana anya de say ko ma be man ko dem na akatua no ko kire no na akatua eni say odofo ye homa no so aye ko topa enaka futu Samuel de bre no ya me ya adom e be bre ochina achina futu Samuel me de bre say you shall be victorious obeyen konim difo achina yemfa eno to ne enko homa no so hello Hello, ko. Baby, afre wudin. Ojo so ti do. Kwajo mami ntie o na dem ma yese pa. Meta Asem Mpe Nipa. Ntia wo nyina wo debo.
Ajo so. Boy, boy, Papa, no way, boy, na for Papa. The Busan say, when cry, give him a name, print to another if you woman, one Sakatana. And I began say, but what is it? Then I made it back, and we are saying. What is it? Never Bonia for. Okay. Hello. Hello, Yaw Osei. Yeah. Oh, bonne Juma. Juma dase. Baby afre udin. From now the first time now so. Okay, yentio. Me dey nka me oba na nka majuma de. Na ma da na se. Ka beju oba na da na. Na ma kura no kura se. Okay. So wa mo kogu ha kankan no. Hello. Ofoso be me. Yeah. Wo pa fi akisi ni se be kwa ni. Okay, ya chi ensu owura mame. Ensu owura wate mata dey drinking water. Also watch out. Ofoso and wa bo what mpani for se okoso sakwa bo sire kwa na asia sore a na nya kroma na wa na ekokobo. Na we dey so okoso solution bo what pa no just person na ye bibia se Asem Mpe Nipa Sompa so. Ofoso and na madre what shock na emme ye da ma disappointed no. Yewo yeah, I didn't see the attendant. I read. Suppose you, the Kowalia, your wallet or banner, the Boa Bermano, Ewan, who tribu. Tasma Berman's the Boa Bano, Ewan, who tribu. In this Bermana console the Bibuna or Banner say, we know from up Boa Bermano. Not so I want to be enough of the body to answer car. Not and then I get it to our catch them say, Miss or baby, Boa Berman. No matter, I kiss me in my crowd. Okay, hello. Hello, Baby afre udin. Libine kwabna abroko ametacha switch abofia. Okay, kwabra yentio. Ebedo bana se papa ni waye. Oslo nyamesi yanka na kwa ni ametre die. Police for die ndo mwasem na edema ko process. Obana ya die papa menna. There's a good people at the man. Damas. I mean, hello. Oh, they must be a normal. Hello. 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 Baby afre udin. Hello. Baby afre udin. You feel it to mine. Okay, we did the same. I friend with Abraham. Abraham yetio. We did. The American say, you know, so I got the Queen of enemy. Because the Marana Yaudia, Marana Gana Marana, you didn't offer the you will start you here. Judge, so I na the subject matter and say, as I see a Bemano is so Jawa ban or Papa Bio ye. And yes, a Bemana ya dear. So we Jawa ban and now ban so a yard is we unicorn. Oh, yes. Okay, hello. Hello. Baby afre udin. That's all. Your friend back. We can't see a TV. Yentio Penipa. Also, Bemano. Yamaka. Papa. Yama dear. So, about to run to now, you told the ship. Now, I'll call. I don't quite it. Like a common. Bemano, my family, mamma. Okay, hello. 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 Oh, hello. Hello. Yeah. Good evening. My Joe so bapa. Maybe a free udin. Bemano wanyade. Bemano ho. Wanyade kura. Tuabano do yade pa. Oko. Okay, hello. 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 Baby, I'm free udin. Okay.
Hello. Ma Emilia. Batay. Yentio. Batay me tia o be ja funi na. Ya Joso. Media by me come home ko jima. O ko pa dem. O ba na se aware le ba so me e to. Okay. Ma Emilia so kwa dem. Hello. Sama. Ye. Na yene ka ti wada woni di ma. Hwani. Unya police ko dis station ni. Yentio. You say be man say. Nti o hu say be project a. Asa woni bi a odi ade kokoko ya ti moto ai na yi mu a. Waja ya waware a aware le ide o yi gadu. O mu bi da. On sure ti ana say gale mani fe mu. E fo ma wo say bi ana. Oni de ti a yiri ne ba ewiase yo ampanifo ni. Be mane ba na kwa aku. Ana se bo ba ti be manare. No first so na ba about one so on ba. Ti be mane so be na o ti fom. Ana ba nti won ti ho be ti fom. No o be ti fom a o ba yiri abo no. O yiri abo na be mane je fast na ko ti kan be ti abo ne mene. O be ya ko abo ni ti la ye fa na me yiri. O ba nti mame yirna no get me ka kan ba no that's it No okay. Equal just space. You remember na ye adwuma. hello ninti fosu Ye. Fosu pizza ni me do tinkazu Ya te won kan dada. Fosu me fa ko yeso na match o be jafo o mna samwa opanyi kase woni me nua ba be watia Ya jo. na fosu me ka che me nua ba so on kala ko mantuni yam na sama wo kano ne kwaso the duru baby a se oye papa na ye na se wanye papa Fasi. Bebe mana wo akwa nyem sei wo kwa fiase ana mbuza wo da fiase na se oba enye saade wi enfa na wo nkosia siwa emeyiwa na se wo sa ye ne saade wi na se be mana wa anya de Okay. duru baby What's be man anya de. Hello. Hello. Hello, good evening. Ma Joso ma me baby afrefre udin. What am I talking about them? Tu ya bodom. No okay yenti. Taking about them. Taking about them. Ayo yeti o ma me. You guys and more do my money. Let me see that. Adwuma dase. Na tembia maya ya mogo. Yes. Adenti. Baba tende na wa ba for dia manu kini bibia obetu na sacrifice nkala na ni mami yekan. Yanso bibi ketua bibiesi. Any tembia every day. Anaju awia tebie nsusu da ma tembia betene ya ma. Baba tuma sacrifice benu kunu asie bia anwe ana bibi sa obetu de no asie. Obetu ma bobe ma ho ba de asepa bibia empo wiache na ma bibia ma chese ya mobo bia sia bibia ni mo woni so be ma betima jane yire ho ne ma akwafa na afufura kodi mani wo ya mantom ha obi akodi obi yire ya mo ti tuan tanyi na e wo to godom ha ba ne kwa ya sa ko ba ka se wajan so ba ne jane na no ko dia dance ye pa ya tua bibia ba ne dia ni ni so be ma ne anka we ni ba ya na se wo so ja ba Ndi me ma mo sika ma de na de mo ye na nye mo ye ma ye ya do kula mo ye ma ye da ma se mo futu Okay, hello. hello Baby afrefre udin. papa maju Ma Joso ma me. uni ada man bi samdu Anti bi nie. anti bi o ton samdu le kase Anti bi otontoma nyame hira ona mpempe no. ni chamu bi na de on fire kwa de nya sam titwa Chaachem. ni jawa ene yiri ni o fa sabwa Yo, ma Joso. ni jawa kiamo bastumo No okay. Anti bi tontoma wo so amedwom oyeni pa se otimi ma Asem Mpe Nipa obi antoma monkopam na momfa meta TV so nyame hira no kama pa. Hello. hello Fosu Ye. yo Fosu me ma wajo kama amoni azuma Adwuma dase. yo mi ka se free kentampo Okay, Kentampo me ba ye friend ma me ya Angela. yo Fosu
mo program da bia me try to me me friend me nyamura na dia me sinawuram oboso on say ye kan oba se oba si obeyi na ko ma ya dia ma man what na kuma ene ya dia ma brema anokwasem na brema fo na kuma enya dia ma oba yenu bi ni ma ye nti me ye si ye mo brema bia wo ya da Osei Adwuma that kukurada because them sebi edimo exercise do akoko didi bia ordinanu etwi from Mama na dia be na be bia ye was say am my dia why me a many wo kase obozo imagine sia kan tom so me mo them da e wo mi ya se me na sebi se them ni baba ni baba fra kofo bi baba me see me too me fo me too obi baba no fo ke hweye e wo me ba no wo na me ba no da si wo na wa obesi se be obu kwasia e go fu so me ma enye nipa oba bua na okai emwa na oba na bua na sembi mposia on so wa so abua oba ebi ofosu enti me ma no ye sira mo se bi ma ye yi akomam eni ya adwimu abua mo no se musumo ni ye tilas ni wura a obi de ma ni eduba ni ma adwin ne wa kuma mu fam mo ye mama ye be du me bi ye ma ni ye na no be ri aso no mo kura be che me ma kom be ma fia me ma eni ko mo de me ma da pa so no awawi no okay we dey broken heart in them hello baby afrefre udin the no of me the best like okay yenti o Penipa Asem kasa nsani adi na koya ni onse eso onda somnisia de mano ana ndie gina no to that's it also on pro ba ne bi mu once eso nsani obi ya esi di asem no efa that's it aha it nese nka oba no mede ka tumi ni die nka nyese ko oba ne ka kire de mano onso so odi nokura mani kunu be ma no ka kire ne se ebusa na hefa na onya sika di be di ka so be no kanan tro once es no se na be ne die na be di kan kan so na be ne die e fa na afi enti se wodi sisai oba na ya de ana be ma no anya de so be ne die be oba ne die wa ya di mum aya di mum pa because it's easy. Okay. Easy because so that. Okay. Hello, last caller. Baby, I'm free udin. Madam, can you flip me? Yenti o majwa. I like number 2 of the same one on the score the end of it. Okay. Also, my na fan 2 omofo. Baby, I'm going to them. Na chere say omofo 2 omofo sasai. Obema no baby I'm one them. Okan ka krem. What do you see producer ever back up okay. Hello. Baby I free with Hello. Baby I free with katachi. Hello. What to make an? It's a privilege to be so free. Hello. No okay. Hello. Oboso. Yeah. Majo so ebru. Ka sa fi western kujina. No okay, yenti o. Omna samo ayekano. Ye ketia ni nkonsin se. Bema bia fa oba na ni ba no ebe na kuma ho. Ena oba no so bema die efam na kuma ho. Nti se hu se no fle ni gire kwa bisa na sama na ni ye ma chi no. Do na ade no wo. Nti oba na ye no e great pra enye onu na menye du. Di oba na ye na nye. Enye pra. Yamanfo obo na ba so so wa ya ade akoyi ni kuni. Wanya die wa ni yire no. Naka
you're jailing me, mammy, say you're jailing me, papa, say you're jailing me. Within 1 minute, 2 minutes, my baby, I don't know my back at papa, and mammy say, the little one is judging according to Yama, what you say. Chadan, now to sound you must be. Auntie, me fan no say Jinaso. Me fan no say asemi o na to wo. Sabi. E na oyire bo wa mane aka decision e say. Aka me bo mama ne say. Judge ni so ni be ga no yin me ka tell me ni so o me ni konkola na ho. Ajapade bia me ho fi bia on fa konkola no. Because anything can happen to me feel kana ade ati na mi cha hi wu ya aka wo ba no ntra ho konkola na. Ajapade bia ai kra ye koton efi ajapade ni wo kra nto a yenya jeli mi se me ko 20 years no mama nko na prince wo kra no wo ko sia ade de ba ni no kata be mo pa ni no kata mi ri jam nse ha wo pa mama fa phone mama na bi kan se me fa phone no ma yere no ni de ma no mama fa ma no fa phone no ma no wo be ma Hello. Ma empom to say. Ya do. Na unu kru na etie dwumadi. Ngata Ma asemika ona towa ka obeye dey. Nempu ka bebo kura mane. Mo se oba no odoni kunu no na okose oye sa de na ma de dai oba bia ni kwa se o sa kaka sa na na oba ma Eni kwa so yes o kire kura na ho na wa ko ya pa de ni se oba ya wo ja o se wu ja kura na o se ni kwa se oba bia wo do o ba bi se fa na be ma se adan ya mo de ni ko wo de ye wa so mu de se oba se lawyer se when you be everything for you so I was from you any can say we do abrabo exercise man anacha sense akra no bibi kura na emodu akuru pe bi ama no e se we ye na nka wu ya na bibi si ya nka wu kwa dama no enya dia ya we ye na be so na ni because dama dia tell eye na yire nko ase na yire be jamu die enya dia wo ye den kura na ni be so okay ya asem o ene dia kofa asem kase abawi ase o omra asem Oforisuo asem da on ye da obi bia ase obi a che na dwen na ehwe be ma ne judge no omukura de ye pia omukura to ba bi judge ne kura de yi na free mo no omukura de even be ma ne kura pia na free ade a ye na free because be ma de ya condemn no eno na wo kire se be ma nya sabisumie ti se de opache etu won sacrifice ma be ma sa na obi e kan wo sa side no dodo na se be ma na anya de ti be ma ne de seven predators Oforisuo ye kan me be ma ba me se me yire ayesa meto ade de ache no wa ya de wa sacrifice life de amame na broti anso kire se ono ani kwa sanka oba no eye sa because be ma nye kete Yesumiye se be ma nye bede eno na me kire se eno so nye mema nyina eno so nye mema nyina nete sa iti sa ne katacho be ma se yesi Ghana fo ma nyina nye utimi nka ne sa ye oba oye anabe ma oye oba ko oye wo nemo de pese ye kan se oba no wanwene bone se obi ka se ni kwa san ka oba ne ye we du mbe bi ho a ye ne mema so se meme se metoi na obi ka se meme hwe oba school oja me hwe oba school oja me e man ka me rensan ka me yewu so tiase but eno so nkire se ne se ni kwa se me ye oba papa me nya oba papa e wo ho ono ne life no so tiase ono ne life no because otonkire de che ni kunu na ni kunu de makwa da na se e wo ho ye oba won nya ho ne oba ma it wo ba ne de wa sacrifice me wo mna samo de ade oba ne wan nye ne bone ne mum ba ma ne de dai bone na atua ne ka enti ba ma ne de yime ne meme de mayi na firma kwa mo se ja na wo so wo ko ja na ko divorce no chabu abodam ese so wo to ade esombo echebe because Oforisuo hwe ukọ prison by wasted years wo life nyina no asa wani munyam so ate wa bra boy basa 13 years tikwa kudi odi ogino ba na mi dem oba no wa ya de papa me yire na yes ade na mi donyam Oforisuo because me mama nka se me se
Sas ne court ni even court kra no. Nye nipa bia na wakukudie ko nya court. E kasa. Obu oja court de no odwonso no. Ni ye de wako jail. Ye ko jailu 13 years. Na me yira sacrifice. Wasaka no kra cheme. Me pempanifo bi na maka je me yire na aboa me. Enti be ma ne de me de wo ye out kra ma me. So that na de na broti aka se eni kwa se oba bia no sebe wo yes na memma nya sumie eno de na me ka chense no oba ne de wa ne papa ne mum be ma bi wo ho a ade a be ma ne de ye nyina ya condemn no it is ya kan se ade na ye kan se eni kwa se sebe be ma bia no oba ho ne te sebe obo awo edum be bi ho no ma ofosuo sebe abroche ne ade a ye te Ghana yi enam oba bi so na be ma bi ayi okay o eno de Uyi free mu anya yie. Uyi free mu a enye yie abrewatia. Ofoso bema. Me se Bible na kan wo Proverbs 31:11. Ojina tro no so. What that media me kan omna somewhere misunderstand me in a way. Bible so oba pa oyire pa hwan ne benya so ne bo den sa hwene pa 11 na ye me den wo se ni kuna koma eda ne so. Enti wo ba so warrior you are a supporter to your husband. In a way no kuru kwa wo chema yesa wo ena okoju twaje no na ka be se ne maami a wafiri ne nchen yeso oba wo na be ma be jane na ne naja wo ho no abefam na yire homa ye ba ko nti onu be ma ne na ebo bla no eti be ma kwa ho kire mu a eye wo wasede se asa oba na asa wife na asa oyire no wo twaje ji wo kunu eti di oba ne kwa ye no fo so be ma e ka meka se ni kura kuma da no so do ni kunu nti no e ka nya ne boni mu a ba di e twato no di aseda no de ma no Messi would me nyi bema ni free mu why bema na free mu me nyi bema ni from Asem bema me nyi bema ni free mu bema no oba na Asem ne ye kan wa ase no o di si se o di si se ni kwa se oba na boa bema no kwa se oboa bema no wasa kwa se wo ko ja wo do wadaja e kwa akwache bema foforo e twitwa de age wukunu e wo kwa be so oba ya se da be no de da wo ofoso bema sanka bema na kula jenua ofoso bema na kula jena and for Musa Judge, what if so what a year and then we say HIV. Oh, that's the bad man up a fee. Fine, what's that knock out dear? Share. I feel about some of this as I'm now, baby, quiet be a sharp knife and crying there. Yaba, Ebia, a 3 walk around power, cut my sweat out there. Did the one who was so bad so to be man. I wrote it beside your say, and again, and you said you must be told. Okay, the truth must be told. Yanko computers were dreadful. Emra Cecilia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. What are you Tinama no do oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adan ke ba product am mi ti de bia me na no mu no chef dan ke ba product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi o ene o so problem there senior o see dan poke okay so wonu dan poke okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey nya mi sha mo njo ba ke friend dan ke ba tonic wonu ma bi mi npa na se na mtumi ndidi na mtumi down so me be no no oh Charlie me taibo papa sir sia dan fight to care na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje uja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na run my team madam ho sine fifi ti as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu
Freyen, it was 0244 017 556 and now 0266 593330. FDA Ajebedi Nkratwe Atu. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua etufo mfre 0550 19 15 14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agi atum. Okay, ya kwakuanim na ya topic ya reto aproso no ahwiri wodem ha ano den anya asem ketua otetetu bafo ye beboye ntaba mu ehfa ne nam na di abasobode a wogina bibimem ha no anya asem ketua otwa bosompo ekwa aburuchira 21st kene kwasi bro ni fitivita amano awodo a anya asem ketua bona baso se wono ani siatica expert no orofo ye ko na yakotu ye yade ase awo 21st kene ka asante mantema ye kumase hwa overseas woni alpha radio no ene ben ho sa na abekọ oboase cancer quarters called junction obehu 21st clinic ye wo Accra domi market obehu 21st clinic sa na sunyane kranza tachima obehu 21st clinic 0540311311 0540311311 orofo na ukọ 21st clinic na kosa ho yade a edu baabi apemizu ene 5G mizani bi show bagem eye dan anu a ukosie funu na wo ba na nyanwa afa efrise ubafia ubedidi ne sayo no ntino pemizu ene 5G mizani bi show bagem ekom de wa no wa bo ne bobobo ebebo yi pa orofo mizu no aponto ne abadinto ene ayiyo no nyina da etumeyo 5G mizani so saa na 5G mezano se wono mu a ahoden a eba onipadua mu no enya asem ketua emema no abo abaso se 5G mezana emo ahoden ekosoro epagya orofo yenkoto mizu ene 5G mezana biye manager Daniel ewo 21st clinic hwa overseas bunya biato Bikan supermarket tabawa owo ano manji post office mizu 5G meza yekoho ni dosopu ibenya biato ho Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University na Sanchi Enterprise ewa safo abincho ni VIP car park no di hwe animu kwa ku achiri company limited ewa poema ntamu Eastern Region yanko hoi ibenya bi na wo ba so ame haso so a opama ngwa abro serim KF Kinju ho enu di ni djuma oni nom hotel no eni di hwe animu orofo benya mizu eni 5G meza no bi ewo ho maka achira dada se ye ko Europe tour 21st clinic Europe tour ye ni namu a ye tu siatika yade na se ewo kwasi bro ni krum Europe orofo di number we ne book appointment no said ye be ya ombetumi ababa be show yade ewo wabobo ano na chese door steps ho a 0244915116 0244915116 Europe tour number no eno muku appointment na 21st clinic omra wabobo ano na omra me show na nyoma enkon kaipa enfama orofo yade yewu entina da bia meka cho sama me ne wan say yade na nipa so benya wa yade kuru ya na yade no eba na se wa anya du papa amfa nka no a ebetena so na aka so na etetew na hawo orofo koko ye yade bone paawu koko pass sana kwasi bro ni frɛ no orofo na koko no medical ka cho se wiazo bia wo ne master eno ntino saa duru a mebeton ma na anwumire no ne yedi kotu koko no ase na sadru ne hefo na de ba ye 3 ba center enu papa bi odi abadwa so e 3 ko capsules koko master eno enye di kotu koko no ase wodofo eduru ba bi atum se koko no wo posapos wani kwa omunim kunkunkun udware wi ahonam eye ohene eduru ba bi na yam no tim eye koko eye yade bone pa epoma tuo ama untimi ntanase ye koko no eduru ba bi a wugya na moja firi mu ba be ma mama yo no eba fom pa
na du papa we na anwumere message ye ne kotobi ebebo pa 3 eku capsules Coco Master yen kotobi okolina keba Danny Heba Misty Heba Happy Dank 0546107107 0546107107 Wonderful akwantu semina ye ko aye kokosi broni krum no ye ko sua de ne ye ko wala tu asa bahwe abusuafo no nyina no express group obebo pa ni din wo so credibility no wo soro onu hwammo enu tire maka cho za buru chisem ko ade a brane ye nkyere okwa no ekwa ne hemfa express group na mekanfo nam de amount Canada US UK Australia Germany hemfa na wo kwa express group ntumi emfa emwawo orofo express group no onwu ne ho anim aseda na nansen no bonsi akwaji obi sika na omo etwadwo na omo fro steps ofoso kwaji sika mai orofo ekwan papa na machire wo express group Kumasi Accra tema Isle Gonta kwade sunwane tema bibia no behu express group ewo ho fa ko a wo ben no bia no mede ma no be ma ho ko nefu akontu sem ekoda no 0249000448 0249000448 express group and American phone na mede ama ho odofo nsuo no toto na emansuo no entongu obi be ka che se Kumasi ade anya afuo efri se ensuo na tokora Kumasi wa ho na de ho odofo yenkopa asase wate kuyayo edepa eno ana ye nananom echechere Ghana man tete kwa achikofa kokoo free Fernando Po ba ye no OCP fertilizer na odigu ase a ene kokoo beans ye nya bebra ye di duadua odofo OCP fertilizer na aba dwaso no enya asem keto na nanom akuafo agi atum abaso bode pa amanfo de ema OCP fertilizer no enya asem keto odofo eno ba ne beso doso na watumi atena bribra OCP fertilizer na American from the amount pepi mbi ameka chede nanom akuafo se okọ agrochemicals ba bi eton OCP fertilizer no the upper so de koye no kan omu chirechirem ekwan be fa no so na besesa de agu mfudie na se nyina no omu nyina on be chirechire amakwa mu ada ho OCP fertilizer na American from the amount 0345909437 0345909437 omumba enono 0345909433 0345909433 eno OCP fertilizer omuma odofo yenko nenko fertilizer kama pa asemo wiase e ba yo na okwatwiro ni mu a akoda bi asabia kusabia nya ado na nani afira na asuafo no busa Yesu Kristo se papai akoda yi bone be na ne nana ne ja waye awo yare ni fra ose ne nanye boni o na ja soso enye bone busuan pani so nye hwe ni mom se de be ya Yakobon ni monyam be dedintia yade bia ye ma me yade yi ba o so adi mfie sei mfie nkono ni 9 years na chese ya mfa anwo dabi otimi de ye wadwuma kama na koba ne sei no wani etimi efrasa me ye kwafuom na dana ye kwafuom ye ba ye ne nsue muna tinsue ni muna ye no na me soma me ba ya wadi machi se wonu nkodi dwamra na me so me ye fie die no na ye ya be ti ye be ka mutu to nu die mrika kodi dware ba ye no ena ye aduane ni wie nti ne nsue ne ejemu ti me gina enimu ho no ma na me dwale ye me dwale wie ye no no se sa aduane ni nyina ne odi wura adam ti dem kro no mukodi die ti me dwale wie ye me wura adam ho apeda me se aise ni enwusie gina mani kosua no so no me se omunyina akora esere me ena me se ampo nwusie gina me obaka se me hyejade nwusie gina mani kosua no so ne ja ye ya ne da de chi mani nyina muamua mani munyina ho no na ja o mo se me fa nko doctor ne de ko doctor ni en fa nko se ye ko doctor na me de doctor duro ni begu mani ni so a agi se me woro me ho nyina ebo me ho adagya wadam ho munimmunia ansana adwome kakra ada ya na yo ya sai ya me ya kama kuma me hu ne me nya me ho tisa die frefre doctor na wase ya mo pengu so ebeko ya afide ho no na ese ni mi sinsuo mu no se me tinsu kese bi pa na me se ese ni mi tinsuo mu no ensuo ro fa me ho no o se ya me ka kire mi kunukura wase da bi ni yare na bia me sa te ho no me bia me ka se me koye me hu yie mu so me mu na me nkwa mi hu se nipa nsa
nipa nsapa ekurekura chiniye ne simiso chiniye nan nipa nsane ye nan ne chiniye ne simiso temi ko me ba sa na sa di mechi sa na ametanase ne chiniye ne simiso me kan mo se sa na ye me hono ma afede me dase me dadam hono mo sa ne me hu motia no kitabode ahaban ne nkomu no na se ni wo bie mu kakra no na me se o pa kire se me fa we hohoro mani kosua ne so me fa hohoro mani na betia na me hwe de wo mu na ma san hu motia foforo no nzu kitabanchi ahaban sa na fede ye mia fi ne me hu bosom kakra ka ti me kache me kunu se dabi ye me hu ni die ye me hu vida ma me na bosom no motia ne basan de no okura body nkomu no ene banchi ahaba no ubusa o mo asema na hu o mo kwa o mtimi no din komo me hu ahaba ne no wo mote no gina ho no mote se ne me hwe eya na o gina ho hwe me na me so me hwe no won kasa won ye hwe no sa ahaba na efidie na me da ho no mo sa me hu sa ade bi da me so ti me ni no na wonini kakra kabi no da me so tene ma ese ni super hini me no me yesa na wasa free me so na me fidie oha na me hu we we ni sesai se wo wonini oha na me hu motia no oha na me hu bosom oha na me hu nipa nsapa na sedie ekitane no odi eku se ye gu sedie no me hu se nipa nsa na sedie no eku enso mi hu ni nipa no metimi ehu nipa nan mi hu ni nipa mu sa na ye me na me sedie bi na ye se me de ba ha no mo so ma bo me ma me na motia no musu no etesai hu wo mu a ebi emema ne ye different ene ma no so ye different be ma no ni ti no eso sene omba ni ti ene be ma no so nan ye different sene emma ne nan no aye mpumpua ena efiri wonse wonan temu ho no tokuro na eda ho no be ma ne de no eye fia ekokakra ena emma ne so de no so ye mpumpua sa na me hu ma amena obi wo ho no so a emma no obi wo na ni ti na etwa mpese be ma ne so bi wo ho na ni ti etwa mpese bi wo so ni ti na etwa mpese ma me nkomo aye die nyina no aye dayem ana se wote ho a etimi twa kyerɛw mete ho no mote se ne mete ho ya sisi ya mete ho sei aye se ne misi ensu kɛseɛ bi mu pa na bosom ne siso ewo dayem ensu abeda ha se mimi hu no me kase bi abeda ha no na wo kasa nyina nti utinsuo nim nti ho me kasa nyina tinsuo nim aya semu ana wo wonso na mitiri musa pri wo mitiri musa temi wo wona temi pri mitiri musa se ekotwa na mitidua no ayi se ne mpompo abo na pese pae no se na mitidua na yemi ma mo se kunchi pa ya hefa nyina hini pa cho bolga na ofire mi pa cha bosum wo fie mi pa cha ya friend say minimu ni die ye wo ya wa hanomo enti me so me shede nim ho no mo sa enti me nim je say ye kase wo kɔ boga ubekɔ ofie a ubehunu kwan yakɔ se ebusuafo ni bi wo ho no ya wo tai kɔ efie me ntanko wo kɔ boga edim fie be say yare ba ye de makɔ prince wo kɔ ye nananom ahwem de na ye wo so mo ya mame to mo ya so sa ne da so tie empempi no ye nuanom a mo firi north no se munyina ya na o mpese mo ba fie o maka cho se bra be fie bra betena fie na bia wa so ya de na se ye wo ye nyina wo ya hanom enti se wo ware a na ye de wo kɔ na yakoya wo ho amamre ne wasan unukuna san ba ti sa na mimi nua no munyina haya no munyina yinyina yewo na wo yese ukofie na omo ya ma wo no ukoduru obo wa ma ne yesei ye mi huni ya na me bo amane enu omo kan sei omo so omo ye omo nam kwa be so na ye
Musi toto no mfanyama. Enyoma bi tise de. Tise kanamai aponchi akoko. Kasaden. Kanamai akoko ena aponchi. Sesi a me note ya onipaduam ana uhunu nyoma sensen. Esi a meti ha no mone die. Ensuo ne bosom no ena me hunu. Sa meda na meti mani ana na wo no so. Na wo so aba. Oh. Asem. Maam se mo aba ne mfa mo awo. Ni medwa abeto am no mesere mo a. Koya mba so a ebe firi me so no na me de abedam. Tie se wukunu we. Mi kunu ho no. O maye sei. Me maye nsia. Omu nyina ho. Me pa cha. Le binum ebido baaye no. Me pa cha. Nti ekokoba ne se wo ha isa no a wo ka kire o mana de no omso ye. Me ka kire wo mu a omo se me ka kire wo mu. Ne ya nantia bre. Ya nantia me ka kire wo mu no mo so mo ho metisa na. Omo ko ya la no mu nyisika kakra ne yeti obi nkan ne di America ne ye de ko. En so ye hunu hwe. Okay, omra samu. No Oforisuo bema. Yancha tifo ne arefo amami Asem Oforisuo. No ma bi say na ya na obi tran wi asese bibi ni wi ase a. Ya meni nipa kro na nya adwen. O de bi ntowa, o se nto. Amami Asem o kan otimu se anu no ayedin. Na wadwana betre nso de megidi ye se enye ye pene ya hoden nyankopon ene be kire ye kwan no o se obusa ne question bi se bosum woni fie du mebi won ma ye ne asante akora no eno ntina ene na bibi nanka edu afeda se bia new year bebia wo bia na se okofie tentem penifo no munim de batene no ma sese na o ka chobi so nko ni krom kura na sebi wonko enoma bia na tetefo ye bia na ha na ne omo se bagim beda bi o nimdie ne eni ho ba na tetefo mo nim nyansa e wo kwa bi so ti da me pesa me kan nyansa na futu se ma obia se entra se wo di kumasi be ye okrom obi tianom ofire dwoso so wonko hoda enso ti kumasi krom a obi tia ofire nkawe onko hoda chese ayese wo ko hono mo a sebe ebia wo ye kolo ana bibia te sa ana ye bechi ware ma menka sembi se bayie e wo fie na se wo fie na bayie wo fie bibia wo bia no wo ka ho bi utiri hye ho enu nti bayie wo ba efia na wo ba wo dem a wo mago ti du mebi ho na ya dwen na wo ye timu no enu na na ye hwa na no so asa e ba na betwa hwefom ne yakodi fo ya maami si e ba wo mo ha ampa obu a ne maami amfa na nkoda ana obusa noma we ne ba ya ne de megidi ye se wo ko ho ana o ma hye mra mawo si e beto ye de be mawo ana o mo ye ho adwuma ani ya de bia Oforisuo se ho techema to get se wo san age aba no anu oden e wo kwa beso je mako o we maami nani na ne nani bonkum ne de etesi so ana ni fa no de I think say de bi me hu bi se bibia nsi so njenga no de kwa beso no enka o ka se we ni kura na bia sebe ayayi a wo hu ade anka mene ne ba adwo se etesi so na we de nkete bia nsi so na ninya ba kunya eze ba ko so ko ni omo ye ntafo ti ba ko ka nyame ampata na ba ko so kaka ne wani a anaye wo yade a eye sunsun mu ade ene wo ade so e bia wo wafuom na bibia wo wani so ene wo bi so hon so a sebe wo behwe no na eye ade bi tokwa bi na ma wani go boy enu difference ne miensa the spirit no say ya amfa kire ne sebe na nanom ya hu de sese ye ne ya amfa kire ne amoa maami ya nyame ampata no ma sabi ko maami de ne doso eno ma wo hu no o ka ni say obi beka se edurme be nipa da na so da ya na ko bi so da nka se pramlia ka no ade be na aboa ne se bobo ene no ma bia ye toka nenso ye pese ka nya se di tufo ya maami oba na onko ni krom tu busum ofie ho ebi kura na e wo achiwade bia ye beka je se mabusu am kura wo muchi motia de 7 brother ye wasante motia ye wa nwuna motia
te said ha yawa santimo yawa asantefo yawa nwrafo mo tia de wo ba bia obi a wo bi maami de wo kire mu on sanyo onu nko an ye kire fidie so na ye radio adwuma ya kye mo tia wo kwai obi afa so hu ni mo tia maami si wo da nani na ehu ade ne nso eno ma hu ne soso o jiransuom na bosom kese ebi kura bebu sase sai ni fie bosom na woni e frɛ ne sai na no kura na chiwa ne de ne kwa be ne fa sosom no ebi abusa na won ba ya de ba ye ubusa na kwhye so otakọ oso ontanko emse we ba ye de emse wo hu na chiri kwan ya wa mane bia obi afie wo ofoso wu kumasi kuro kakaka na bi esi obi ano ya wa mane ewom ukọ obi akuro ma na mane ne na de wo ye na ofie efie bi mo kura na emfa chim janko kuro bi mo ho kura yemfa ba ye nu nko kuro bi ho ma dabone sebe yenkofuo mo kura yensi wo batene de ne ehu enoma wo mu nyina keka ho something za kire ni nyina kire se eye bosom because motia bosom bia ne motia ena sa nkrofo no mo combine motia ni o ma hodo bebre motia bi oba hawo me ka dwaso ya danfo bi onya ne ba bi ko na ofa akola bi ode ne kwafuo mso nkoja no na onko forest dwaso forest na onko ye kwakuma no be bia wo bia no wa film na ode akore ko forest dwaso forest akoda isabi bre no onye memfa nse wonye sabi wonye papa sa ba no esomfo no de ni di na chi de ne ko dwaso forest asem ekoto madam fo no na nya asem ketwa akora ni di na chi sa akora di na chi no kotie moti adwonsum sa de ameke ne na mafo bi wo beka che obi beka se wo mo boa moti anwonso hwa akora ni yire di nansa ewo forest ya ya mane ne amamre ansa na kwada no ye ko hu no ye busa no se woni nkura ntientia bi ade ne ko baabi om de ne ko eche se omudi ni ho agro sa no omudi agro moti bi wo so be mafia busum bi wo be mafia including baye kwa baye yo baye pa ho yo bani baye bone wo ti na drum bi obi se me ma bom ho ban me nwo de ana wa be family de ni nyina na ye kan ya no se ya movie na na so le ko hwe no sa no man na esi no mo de movie but ne ana ni pa bia se some life me ka sa se mo obi a wote bia no drum bi nananom ensem no ya enu kwa se bempe edidi agro ofo so be ma me de masem oba wie no o se nananom bread abo e wa kwan bi so ene ni pa bia take his advantage no se nananom bread abo nti de me ya enye no me de ba yawo tete no nananom hu se duabo na court tem ni police station asem ni wo no na duabo ne sa bosom enom de bom ho ban tini afre bosom bi sipe wo ya sipe be chew ofo ti asem wo yo enu nti ne ma sabe prejudice obi kwafuom ne sabe abruati adoni ko ne mankefuo ne kontomire wo so a onfa ne penti obaba bese obe ya we de mitwam na kontomire ne fe mete ba ku bi akoto sekote because first no na sa no man ye adwuma nti no mu suro mo enso ne ye se sa time no me ye bagirim bire okay o kwa sta ne ade dan yo mu si ye tetefo ene ukutaka na adefo wa wonyira da ene ye ne pen so ye si ye ni ate no sabi ye si da obi ntimi fa kan ko ni fie ye ni ate no ije du tema tete no ma no ye sankofo maami eno ma bebre na aba na kwam onkosom onko ni kurom o kwan bi so ye be sre ye maame no ye papa no ma ye wo me na brochefo nkura akura ye wo mu guo no kura no ene obi ba wo so ne manyina ba se bia be hwefie na achi asem nti ofo so maame di aba na ni no me ka se ye nwia bi ya no be ye yo ame ayi eni ya de na no ba yi ma mo friend mo fra wa tete mo fra keke bi heba set akwa ye ne be di nkomo aduro bu aduro sunsun masam ye ni togo aba keke nso be kasa akwa bi so ye kan no sabe prejudice me no mienu ate ye ni nanso won krofo a sabe ye da wo mo e wo kwan bi so ye di kan ye nyankopon ye toso asase sofo o metima boa ma me ko akoma to yam ne yemfa wo de nsua de na obi a wotie bia mfa nsua de se wo ko okro mu a enye wadwen se wo kwa ye beku ni ade na emo wuti hyefi ho bebia wo ma me firi no wuti hye ho te kwan bi so no ye hwe sa no ma we te ma me ko akoma to ye bibia be fine why abrotia Ofoso bema me mama ya mama kai tete alatafo movie bia
na wono metai ya na omoye but me refi title no na nwom bi ni nemu mame what leave me alone no I don't want to be yours again no I'm a normal person living in this world leave me make I marry the person way I want of also be ababa was so no kokokoko bi na ope awade na bema bi obeba na akwan mu bia no na motia se wa beyi ne ho adi acho se wan jai meyire na meye de meku oho ana enkwada mienu ese wo mo soma konfo ya na se abosomfo bi be hu se o ma ba besra no na wonu wo mu di agro ne nkora blemu saa wono nsoso wa ma ne maame amane na saa ne saa kwense yemfa we mro na waje afi na ni ba na ho so no se ofoso be ma ye kom na ne nana epema onya bi na okosere nsuo ni se oma ne bi no onya ode na boade bebre na boade nsuo ni ka se wo je ne baba o se wo be wo no no na ma ministre se mesro me baba ne de nka be ya fa me nana no soso no me baba ne be wo no no ene ye nanka wa de wafa no ene o muti ase se wasensan enka ene ye be ka se memorandum of understanding MOU ene o masensan ti ase apam enti akoda no onim de ma me no so nim ho hwe ma me na ono koye sa de no wawukọ o se ye nananom wonom niema wo ye nyina ye third and fourth generation no yen ene be ba bete so aba se ye papa o se ye boni o enti fa won so for so be ma bia ni fie na bia bosomo betimi abasa because sometimes no ya wonom so na amamra ni amane bi wo ho edru bia fidi da bi say ya ana say bia ye ya afahye bia wo senke kogu nsa enne abosom dan mu nyina mrante kwa ne de adane dan na wonom dem kan teteme me mani fredie no ye fie wo bosom dan ye wo ho wo ba hu sie fufuto na ye de yishinapo ne ade akwankosua gugu so na nka ye abusua panyin no ba hu so kogu nsa wo ho enne ni nyina ye de adane dan na mrante kwa ne dem eti niema bi wo ho fo so be ma ya to e de atwene ye chi sometimes the nyina yesi abeye Christopher de na so trust am ne say for Kaiser de ma Kaiser na for osuru nyankopon de enso ma no eti anya me nwanwa so for so be ma ebia na sefo bia wo mu di nkan ba ye wo mu di nkan ba ne maami ana ne nana ne nankan so amo ya wonum di nkan ba ye no enya no nwanwa se bia omu ne ye friend say sa huhum ya wo hu omu bi ekọ ya apam ede bia we say ne hu sunsu aso ne ba eba ne so eye possible we the MPP for ye ba me say it is possible of also be ma eye possible because sa what say wo the wo no so no say wonye obi a wonim huhum asem a you may think say bia wo yo bia na adwen mu na eka na say bia mami so wadru ne monoposa age obeka say bia monoposo no enso na bia di dwuma woni ebetimi abasa no so keka ne ho owo so be ma owura dem ase no ma be aba reception wono akonwa ne si oba o twa ne ho ase bibi e sheki no mi so ni mu bi ne ba ni so ni mu ma mi so mi so ni mu bi nya san ko tetoye ye ba kama ono e ba kama ya so ne nsa ne o mu de ne ba kama afi akonwa ni wadru akonwa ni hu sa akonwa ni a wo se otena se no afi na o twa ne ho wo ho bibisa nso oye okay na ni subri na otis oso oye okay ba mi ankasa me hu se niema nso nhyada mfasa eti ade bi wo ho ye ka hu ma sama be so enye yi bia nya yi bia nso na wotim no fo so be ma bosom timi da ne nso bi won so a bia ni o ma no mu di nanim bi no na busuafo ne maami anana na nka nso mu bi no o mu kwosra ade wo bia konfo bia no mo pa ade konfo no na mo tia na bia wo som no bia wo sa konsuo ho ensuo no so no den cham ne say wo friends say sa ne me ye o se de da no so da ya awo ne ade nim se nsuo pi na no ebi ya wo ebi ye sa de wo se wo mu da no so nyina se de no ebi nso ye bia abosom ne bi nso so ye bia enti no of also be ma there is something hiding somewhere enti awasa wade abahase no yetimi ye den ebo na konua so enti me ka cha ne so nka na komanto no yem ye be hwa abo no na watimi anya hoto ba bia wadri na sa ne ma no ebe se be mfie nkunu ne to so of so be ma nipa ho yamfunu ye o ababa wa ne be ye obeja ne be wadu onwale kurampa be kakra obe wale obeka se bia
ne maame nti bia wa wo ana se nyinsem wo da ho ntimi nsɔre bɛda no wahwɛ maame wa wo bɛda no wabɛhwɛ maame ontimi nti ne yenye na yenhwɛ mo ase bɛyɛ abusua ne nyina so no obenya wasomdwe na ne na kakra ya aka Nyankopɔn so de bɛdom no watimi adi no wasomdwe na ɔkɔn so a ɔkɔ akɔda asomdwe me da se papa. Okay, badwafo akasa na babia mede ɛto no orofo duru babia no ma owu ane takraba fom amachi de bo nwumbi osem me hwe no fie ni fie ede ye besa akoyinchi maami na sotwe nyina me mfa nshi obi am de be hye ne maame sanse ne maame bewu no kumase e wo se na kodu omuta kofie hyew yes asante ha no ye de no ehu su enye hu saa wo de compare no ofofo no a ena empo se unkofie dia unkofie na ukoba ako no muhu dia wanhweye omde asembeto so me mfa hyew bia seka na omoma mede omkofie ha kono so wo ye kode ne mai be kofie metumi aka se ne ma no bi okro mo nko no of hoda enti se kokoba nsa na omhu nti kakra na omde asemato so ababa wo bi ye na adwene se wokoye ne maamye yie wo no fo me mokurukuro din na ntade ababa wandi kokuru nso ko hyeye dia tia no papie wotan wo nom asini maame nwa ba ko be se o partner ya na onkodu kumase biem oji echinyi wantumi ama akwam na team onyare etiba me mesrese ebrebe na wukọ ya omse omubagye onwoma bi no masre de ama no edi be sei mfie mi enseni efiri wono nko hobiem ebie ni o enti ka yakura no kamwo bi betumi afiri ho aba ka me mepese wo bekofie aba ansa na yedi bibia ka no efisa se wanhwe ye na woni ani na ya wadwene so de bibi be ka maami we ye ombe haw amane be ba beto asempa na meka kiro na anwumire no if you say wo bia won ya anwo na nifra na obre said ni su to owura dem won na afira hwanyo maami si wo hu nsuo hu bosom kase hu motia hu owo enya asem ketwa ense kitachi ni ye nan sini so etie musa se bia efie bosom kura no epe no kura mana betena bosom no mana ye adwuma ososo betena kumase monten so enti akuya media ma adwuna me kire nyina ne se ke me maami nkofie mra na sa mfie miensa no dom se omo ya ma no ye busa so wo akoya ana wanya hu sika ana wanko biem wanko wase wakọ mfie mienso onko ya mamre no wakọ onko yeye enti media kama adwen nyina ne se ko onko fie mra ansa ne de bibi beka no a ye de aka no anya sa na osunsun swa uniania o ha beto so yani keke bi e ba center nkotwetwe komo simadu sumra ma mentiko akoma otu ye mwate die kwa bi e befa so bebo bi a ye befa so ne aboa o se de be ya de ono e ba abede aduru beka no obenya hoto na so nya hoto wate anya sa obi kwa akofa ode aduru kanwa fana beto no so because enyoma no a hawo no anya nyoma keto akura ye be ya fam de ama wate kwa akoma to yem ya kwani ne keke bi heba center enkotwetwe komosimadu na media metaka kire matiefo nyina sa ase meminya aka ne wochena so ka ho ama me ne wanse yade nipa benya ososo a ne yade kuru ya keke bi heba center doctor memo akwaba Oforisuo be nipa bibia bokode o twede ampone na nanom no brother Roma awon temu kwa ho ye fa nwum me da sipi ho ye fa se da sipi one you oh wachre ya oh me da si you so chiaka yeah dear oh that's so doctor yentio Oforisuo be ma said da me kan doctor KKB heba center said da ye kan ye ne ye entinimu expert
eba entim fi utimi besi una se do stroke any diabetes there ye mfa sign Dr. KKB about center Oforisuo promotion that so koso okay yeah that's so the promotion say last 15th besi busumi we ye 15 promotion etuamu sa se busumi mu ni nyina bedado so na tua just 500 Ghana cedis pe titisika ni 5 million yensa mo okonya na tua ni installment kakra na money is 0557 34 60 0557 34 60 and 020 36 46 111 020 36 46 111 Oforisuo be masede na wo kan ama me no wan se free yare obi mesu benya wa na free yare ko ya ye kwa wontimi nko be nyina ye yare enso kane ye tete atempon ma ye na no ma ye hu se eboa ye me ye nyini che enso na ye kwati eni akofa de eni kwa se ye di covid enim na ama yare ni na edi asie enti na da ne da ye se fa yare bia e da fi utrimi besi unase ebra Dr. KKB Heba Center ne fa nu bra kroji obo ade kwa so tete atempon no se de ye na no use de atwa 100 years no mutimi nante kwantenti Oforisuo bi free Benin na Togo Benin Côte d'Ivoire ene fa afom be chichiri kro wo Ghana ene yakase obi nante fi so ama yakro kokeyetia aduma den ma no gise ofa bus gise ofa car gise ofa trotro enso kanen ka wona na be free be nante free nkran ha Kumasi hanom de akon nkran ana ogwa e de akoto nchena saba no mo na afom bibido kroje kanen no ka obi be company say nani ye ne ya no atwam 100 years 120 years ene nkran to fi one nation space school ye misa say enu be no mo de maye ye kwati ye tete atempo ye nuane ye die enu ane ye nomo ye kwati sa tete atempo ne akofa de enu kwasa ye fa ama yare ne de ye die asie kanen ka beti say obi anya stroke diabetes, kidney problem, asthma, liver problems. They are kicking friend as for yare. And sabi obi a wotie cross crown, any pressure, any diabetes, any stroke, any kidney problem, liver problems. Do another dialysis. So can you come better sanya one any pan so from on it and ebe when will be masako. And so ene uti fear crana, why fear utimo, obi na mo to cry, chachene. And so how the bad Dr. KKB about center, there be Dr. J. Ebe me corona restore system na sugar level na ba normal. Ama sabi nipa na sa atias ni dedam enti na da bia ye de ye kase se wonni gidi abrabeto nchia una wo si wachinchia brani da so asa wonni gidie brabeto nchia wo Dr. KKB Aba Center wo car no papers wasase edan no fa ne papers no beto nchia na fa yare nto se ni ani me na obi say yes ye tete atempo no da so tiase Kumasi aye wo so ame Kumasi Yaw Osei Municipal Assembly honoma ena akotachima ye wotwi miankwanta ahafofonko ahafu Kenya si number 2 owo Accra ne potamo Kaswa Old Barrier ana Wager Old Barrier Kaswa kwante bono so tema ye community 25 ti de oriame wo Michelle Camp ashama ya fienya kwa tema community 25 ya hwabri wai sabe no ntimi nante nya hwe sabe odwonso no kura ohun asiche yare na adidi ni mu a ene ya hwe na okunu gina na chi a eye omo fra awawa ode na baso we ya afu Kenya ase de no na dance die after 2 months asiche yare o abrewa sabe no oja ne nan kura ohunu odwonso kura ohun ene edi na tu aduosu na busumi mienu pe ene ono anante tutata ne ba be man ni kunu eje na chi a eye o mawawa mo de na baso ye wa odi adanse entimede hye wo de na didi wo makodi sei man nya se yare na kachi da bi o de ba Dr. KKB Aba Center ye dia bibido krochi ebetu ase ama da bia ye kase obo ade de notie ne bo nipa na wa mo nipa spare person ko gustom se o yonko ntoma wo fi se nyankopon nyansa mo nim se da ya da no yonko de bedu abro enti na obo ade abo dua de ase notie na wo de abo mi ne omienu se dua ne ntwe notie no manwo di no na enso aba di na ba no na wi afa na hapan sayare se the Bible ne kan ne Quran ne kan ya no o man so ye de dua ne sayare fro ma bibifo enti dua no wodro ye fre na bibidro bibini wadu ni abibidro nso yakwati ena wona na yuso de atwa 120 kane ne yetimi poto ayi wa mai fadwa na wona na de akosiafo mu didim so de atwa 120 years enso tiri na omo nem na opemfo di hire atakwa me dan ho nyina ne ye wa di volanda bada ben ties bada ben ya wo ya me ya wi format te form na tie die nyina do de yadu enso enne ye beka cho se enye hiding ena abibidro no ma be se o kidney be se o liver bisa wo se de o kidney problems wa brochire broni na wo liver problem no broni na wo stroke o diabetes ani na mu tutu kura ye twa mo na twene no omo no abibidro ana
Yemisa yenu by sabi said that diabetes. Amani nine more to kro. Well, diabetes though, as it's yare na amani nine more to kro. Nedina 12 grows after 1 month and another 9 ocean 9 church. Ne me and Saswana no hurry no. Intimidation what they are no church nana. Oh, yani a chow nipadia baby akosi kwa. There be Fanaman a 0557 34 6080 0557 34 6080 and a 020 36 46 111 020 36 46 111. You see ye promotion chenchereche baby biara wo hweme wo kumase anan asante montempa biara wo tie bi biara na wo hweme bra kumase soame kase wo ko soame municipal assembly hono na soame mekomo wo de bisa se wo ko ajadu fie wa wo de hye na owo ahafo no ka che sonko ahafo Kenya si number 2 ahafu Kenya si number 2 de na de hye ehwe ye wo tachima enkranza akomada ne mpatamu enko tachima twimia nkwanta lago digada fie wa tachima twimia nkwanta enkran patamu ba biara eye weja old barrier traffic like na se wa tema ye community 25 bedi akola stop na money be eye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 for papa we na mass stroke ena ka yakana to na box afita ne sada no want me maso nya hwi no we ye home service ye sahwe amafo wo fie to audition ba biara wo bia wo pese ye ba fie behwe na ye ba fie abehwe na dina to adoso behwe na akosise ne yade asibetu we ni krom owo bole esirem etini ade man free tachiman bosumi bia no matwa asande ye a ne miensa ne mienu so wa ma ne nsa so a odi agu ne konwa o tete ne nsa no ena be che o sabi do da so te ase ye koti obi asabi na nani eye ne bisibisi nani hunu de ye odi ba doctor keke bi ya ba center so ame branch ya ni yetimi ati na ni ama na o ba the next week a o ba ono na nante ba ye so o ba foforo ne bra ne so ne nsa de ne ba ye koti na dance de ni bi mra. Wow, because you also come yes, but essentially, let me know every week. This is a day of turn about here. Yeah, also, I'm going to go out. Once a big okay, one doctor, one more, okay, another good. Yes, the car's there, 300 much. To prostate. Oh, probably many a doom, I mean, never have to win a song and celebrate them. Yes, can make call, yes. Come bless them, but the quality of a better than the moon team, pay them a minute's pressure, a year mediana, don't catch it. Yes, I get you, you will do some that until something out of women. And you have to trouble. Yes, and she was as with me. Yeah, but then no quality about it. Wow. Yes, I did a ton of things, not the teacher, but make them make one. The following week on Antebaso Honomo, our Phyllis and Obejan, me go be out on your Sokoba Wood Village. Now Obejan, a Juma Bedi, a chaton, no, if he said, dear one, I will be a canny dumo, Naya Tiamano, you will be do connected at Tempoyan and Babadiamus when you can't so, and I know the go money, so dinner canning Kobe because in a year and no 80 years. Of course, I am Coronation Space School. Can also Kobe Benya 80 years now, if you know better than an anum, and now Benya Bay 60 years, 50 years, Nasha said to Tubini. Onana no macha se kanena obi a watwam 80 years na fe na otete onana no mo ene ye nua ni die ne system no yam nyado akrati wana ada ne bo ento hye fridge mu kura na etinsuo ye kotie papa yin so asebe na diabetes amane na yetu kro pacha ontimi nya hwe wachinchia edi abepie ye branch e wa afu Kenya si number 2 na edi na tu adro so amasabe ekro na wuo ama ohurihuri ye ntie na dance die mra na uba hanu asa diabetes ama online nyina ye pro pacha na wa wudi adanse ebuba ntine ko na hini na atra dry na bisi na eda menimo papa na bo ni atra so na ba kono ye bi pine wa phenamena ni na okay ana ye ba ki mama and I'm besides and I'm here in the mission to media in fact a Jonah at the Ben Dumian and the Bobumonia
Don't do a share in a meeting. Yeah, no correct. Yeah, I feel Nick Chrono, a Uber. I'm a house of a Uber. And now, yes, and you did me a don't audition Lanka, and you can I see a fine and a dark Ama people don't be to set here. Anywhere they put me the yes, really key. It's the first like a few one of the couple to bring down. Now, Apuno Hanim yes. They couldn't see. As you could know, I feel Afina, the ways okay. The Hano and the yes. First of all, Papa said, yes, Sabi, none in 9 more to grow pacha diabetes. No one to me, 19 years, what about Dr. KKB about Center of Kenya's you? You did not 12 grow so much training the sugar level, no, Johnson about 10 times a night. And so you say, or say Johnson try about normal, what Johnson are a 2 pet. And I know so young money, they had me a corona, 1 me a chrono, a woo sabi, I won't you to no, and so can you grow pacha. And no, Rukurina, our dear dancing, dear bar. Na ni agia ono aka say di na dance enti me de hye me se he na wo de na didi mu akoduro e ma na nya wo se ekachi e me ya twa wo na ne ntwene enti ne yesi ogidi asa betonchia oni nchi ato a yesi bia betu just 5 million pe ye ma wakonya na tua ne nkakran enye Dr. KK bia basata hi na obenya wei onye ne wo ba bia bosumi mu ne no na ma ne ye 0557 34 6080 0557 34 6080 over simata yentie papa yi so asabe no wabubu akade ma wontimi nsore nante e wo weja ye call ya yedina to do so within 2 weeks a ono atimi asore a wo tutu tata nkakra yentie ne mra ya ye de behwe ewu ni 16th of this month March ya me card Dr. KKB about me buy na won sam yinu nyina gu na wote fa ko se ya a wontimi nsore nya hwe ena nyame adom so wotimi ye dem na wotwe ba pepepa ye buy na wama won sa no so aha ama wori so oh okay na afei de wo site me sorry wow me sorry ani nyansi pidie kakra se na wotwe mienu kra mai afei bra wanim kakra me rade wonderful ay ya Matiofa nyame ayebi dia na wa woka wo fire dia na wo catch up for taxi driver kasa me kasa obi be kasa me di atro engine eto je mi ankasa wa wo pese wo be ko Dr. KKB no enya za wa correct what lipan samuase kwani skani na utri bia no asem sa no ye me ono atu ne da efi se me bank na ha me ko Dr. bia wa tu card ya be na yare na kana tuwa wontimi nante nya hwe yedi na tu ado so a sabi within 2 weeks a watimi asorent wo de ne sei e ma na onya sa akachi baby biara yare ndidi wa kodu fi utiri besi una ase de ye ne ye entrimu expert stroke and diabetes de enfant sanye fichire fabra Dr. KKB ya basanta na mane biem 0557 34 6080 0557 34 6080 and 020 36 4611 Dr. KKB about center for so be ma da biara da sema ye kan se duane ti ase pa ne de eni kwase o da sani bia de yare ko African man must die with disease after the last 3 dies no me ya ni ehunu no kre no me ya so ne entie no kre ni nim wa me do biara okay ye ne Dr. KKB about center na etwetwe komo no make kumasi ya de o the youngest herbal doctor na life so de ofane kwa kekede ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman ye yo tentu bafo ye guso boye ntabam ye nam soro ye sai enam fom medical ka kire wiase man nyina ne kumase monten so se
travel and tour for bi wo hɔ a ɛwɔ se yi wo mo firim efi sɛ omo gia manfo sika abra wo ntumi nya adwuma ma won wo mo gia manfo sika abra wonye wadwen sɛ wo ye adwuma ndia ma wo mo tie mu san sɛ wadwo obi sika sɛ wo de ni tukwan na watumi amfa na ntukwan no a de na ɛsɛ wo ye kana chi ebrani mu kakra memo akwa aba bibia abɔkɔ de nyame adombɔkɔ ye frɛ wo sɛ je frɛ me Samuel Beko firi hin na baaye Upper West ne baaye Upper West na no ada ye ni abrantie tena fidie so na ne nkomo no na dedodo travel to no se ye frɛ ne sɛ Trinity of Ark Limited na ema bi a papa ji won sika se odo mo ko Canada kosua de wo afa nursing ho yemusa se mfie seni wo mutumi de wo mo ko ya na panipa ekoba ne sei ema no se sei me bajo ema ne de omo se omo ntimi nya bio nti enkofo ne mfa omo sika ema omo na yanso yadi wo machi aboma fiti last year somewhere October ya boma omo pese sika no omo sika no so ebeba ti mane de omo asmo kanya ni se me hwe kwan ya befa so wa omo se enkomo ni nyina ne se ne no obi tie bia enkomo ni nyina ne se Treaty of Ark eye nkofo bia omo akira kwan wo adwato dumanu adwato Masarachi hona omo we ni ho na mihu omo ekọ ho na me no mukudi nkomo ena nipa mekosi ni so efre no Francis Asare ona na ye omo branch manager eye Kumase branch no na mekosi ni so Kumase na me didi nkoma na o chim mu se nokre omo de amanfo tukwan na eye nurses for na omo wo program bia omo ye efre no Canadian Nursing Review Program omo ye ma nurses for edom tukwan na omo akotwe exams for Canada na omo aye a nurse for Canada na mso weni enye asembone meyere nso yebia ene mema meyere abeyebi na mene me hidi nkono se ne wate nti mene ne ye no se ne sade a mso me namfofo bi e kamo nso mo nso yere nso ya nurses for na me ka kire mo nso ne me nua nurses sade ne umomu na wakohu wo ne na umomu di anim na eye maye nti me na mjeje omu nyina sika no na me de call ho no mo se ho de omu nji sika ho na omu wo account omu tua sika no tum ti me na me tua omu nyina nipa 5 6 be ba ko de akire wo se obeto aso be 5 ne so omu do omu nyebio ti nipa omu nyina me tua omu nyina sika no to account the receipt koma omu wo office ho mo se ampa ya tua sika no nti almost 30 process no say omo ye process no afi June July August ye ntehwe na me buso omo say e de na ekọ omo nka bibia nkire ye wo ha omo say omo ntimi information we say maye we say ye confidential and am say no untimi nya ade mo bia ben pa ko ni hu adekodi poti pa oya ama onipa kro no na ye nti ekobaye bae na afedie ni omo san ebe kan se program na omo ne ye san ho contractor eno na me hu ya me interest ko ma me ka kire me namfofo no se omo emeye no afede omo so ma san program no am program funa se no mo ne ye esa ne mo ne ye endi no ye enti ene ye nye bi ntimo fa ye sika emaye ti eno na ya bo omo afiti last year October November ya bo ma besi sesebra o mo pese mo disika no ebemaye Treaty of Ark okay yentwe na yenko computer so dwedie emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Nation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Nti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Nti wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba a wafafuro. Saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye. Nananu makuafo yi afuye na saduru hobiemu o enti wo dwedwe fertilizer afiwe ube yusu ana esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodo so e ma wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina homa Ghana ene Africa kuayo okay yagusu ayeko na ewiase no asisie no enyantwam kwase abuo no nye na adwene se beko enunti na Sompa Asem Mpe Nipa yen ye wo pani se sika sai na akwa akodi omo ho sika akodi omo ho eye 200,440 Ghana cedis. Mon person me de bemamu. E pa chan, en non person me de ebemaye. 2 billion and 7 na woke. Pa chan. Mon person di sika bemamu. Mon person de. Omo fedi. Ono mka sika no wase made no mka. The last time I many omo kan ye no, na omo say ombetua sika no. Dabe. Ache emze bosome be miensa kura be ni. Emze emu ho na ye de asem ne ba ha no. Mo tete mo kaka nem so mo tu ana mo so ombetua.
na yenkonko hia omo aloyafo na yenhwe kon de befa so njem ze producer kokosechi na edi achire koye emze no nso yekoye nso aye yenhune efiri emu nso ebaye. Okay, Asem Aboagye Osei Aboagye from the Trinity of Ark unim bibi ehwehwemu kakra ya fasa Trinity for no say omu bukumase for faso bugana for faso se adwuma no bie na se ekonanim na so ogia manfo sika na wajai na wakobie bi wo baabi foforo omie ye kra na obe 5 branches e bukumase ya 5 branches and then meno ka say kra wa bie new branch wa asafo na enchem didi ni betuwa wa bie new branch e wa asafo eno ntino kwase abu omubuo ni se so omo gigi sika no ano na mo ha wo mo adwini se ya no agya ni wakobie bi foforo no de din foforo atoso sa kwase abu no obuo ya kona kokosechi ene nkotwetwe nkomo ona ne di dwumadi na chi hello Foso ye bibia bako de kokosechi onyankopon adomo Foso sabre dia me wogidie se ho ato kakra Foso onyankopon adaro ma ne mompai bo ene mpani kwa adaro manti mi kina so pene nyame adomotina mebejuma. Okay ye nche ho no ye bre no kopa na no bodia woni a lawyer for no ekohia ye no Trinity of Ark for the call lawyer for bi we communal say ye nyina ye mra na ye nhwe kwampa on befa so metu aka no say ne de ne si o yo Foso em say ebrene ko nti ye ba se ni nyina tofa say de esi ekoye no Trinity for Ark some like buy Foso empani for sumame ema mi tu ho anamon ebra ye abante ye fene sofo abetena studio we what did some buy Trinity for Ark empani for adwum sika budum tu kwan na enkomra emfa ensene emre nyina no madaroma mi tu ho anamon ebra asem buy no meko eye abrepo junction omo branch ya wo yenye ni say oni a lawyer for no hia no enkomo be na course wo yo oposo ni na ne se ye ni a lawyer for no hia ye no ebra ye ko ye koto ne ye se lawyer panyin no atupan nti ne lawyer keto ba na le wo ho no ni di nkomo ye se ne lawyer panyin no eni ho na eno na anche na lawyer panyin no efri eye abochime mu ebedu ye na obedu ye no hia me ne ema na eye 24 act wadu omsika almost 2.2 billion no wo hia yi nyina ewo eye kumase brono a ye fre ho wo de ko maxima ho na lawyer no office wo ye ko hia ye no lawyer ne ka fe de ade na tia kokoye no opanyin no 24 act ono eye manager branch no obai ema omo ebedwa to na se sansem no wote nwasem so omo de abadwan ato aye Sompa TV Sompa FM na waye seta ne tedi a obehia ye ne bai kokko hia ya ye keka ye kan se ni nyina ma se ni nyina ne betu gya no die ekoye de ba ye nyina ne se lawyer ne ye se yenko na ye kwa acha ye be na wotwe ana na wotwe mienu yem na ne betie emu nsen na wotwe mienu kopo anso na lawyer na nkasa efa ne tetefo na ofre me ne nsem o kache ni nyina ne se ebra wo hwehwe ensem ni nyina mu no ohunu se Trinity for Ark enyema omo ye nyina no eyade a enpafu mu eye fake na eyade a enyade so omutimi bo obi biala ewo Ghana ha na oye na de se de asem no mpanimfo ana se eye soko ana se ma no se de asem no be gyato aye no die se dia Sompa TV Sompa FM die ye bia na ma Ghana fo mu se Trinity for Ark omo edumadi a omo se omo de amanfo tu kwan no eyade a enye no kore ntienu die be bia no yemfa won sem antugya no Foso enne adawroma na mbo modin efe lawyer no eni di nkomo na lawyer no eni di nkomo no nsemo kan nyina se wa frɛ a branch ya na ono eye branch manager a ono eda no ewo ye kumafe ene nkran na obo no wahu sa branch ye no oyobi a na so odin oyobi a onka ne kore oyobi a bi obo man nti die ye ya branch ne bia no yenye no na no ne lawyer ni di nkomo eni be simenum anko ekoni simedu so no na branch ya ono eye branch manager
wono eda eye 24 act no wona na agi anaso wona sofo wote studio no etwetwe nkomo eka to sofo no say over sika 2.2 billion enkokoto eye 24 act omo account mu enkokoto na ebra eni di komo no say lawyer na friend ne na sisi amelo ka say wono say sisi ade wa resign every eye 24 act no wonya manager bi wonya branch manager bi sisi e boni din ana say ye ka 24 act ya mayen fa onu din enfa meta no branch manager ni din dey say branch manager no ni din no eye wasi ye friend no Francis Asare. Francis Asare, sorry. Francis Asare. Say one day. Ona say branch manager. Yeah, twetwe komo. Say wasu a resign. Etino sika ne yakwaji mfiri wa o. Obozo say. Wasu a resign etimi emoni din sika no ha ne yakwaji mfiri. Wase emese oni de obedi ni duma e de ma eye 24 act. And now would be Duma at the Mount. This say now only the one resign here. This say no say a year a branch a friend sofono. The will can 1 year a year 24 act. Nipa will be a Jumano or and uncle. Not going to can name the one year Juma and from a 24 act. Sir, what's your friend say? What's the dean they say? Yes, no, Mr. Asare. Francis Asare. Francis Asare. Yeah, ma Francis Asare ntias yese. Ye kwose wasibi. Na adentini yare ba bodi ya mfani dinka ho. Nyono na ba office ya be kai so mbetua sika no. Nya brant yetieti ya. Na oh dia ye bedase. Na nya sa brant na ba office ya e ka so mbetua sika no. Lawyer ne so mo nkrata bia ye fake. Krata bi omde mamu bi anya adwuma saa mo na de ye call lawyer ne ho lawyer no nye lawyer enso lawyer no say enkrata omde mamu nyina anya papa eto mo dwuma de bia ne ho aye papa yes o ma bia branch foforo wasafo bodin mamintie Imac Global Consult me woni din wo me woni din ni so ni disuo na dem apadi no a mi hu obi a na oji amanfo sika no aguno no akwabie no aguno we Trinity of Ark no company limited de ne da so ba ko na wasafo no so ye de say Imac Global Consult edim sudu onim to chambe dini nyina begu TV no so amango down okobi ebi wo ho mango down obi ebi wo ho na mi nko paper no kame bobo din baako se kwa me jamfi se wan hwa jamfi Emmanuel jamfi wona bi ese adwuma no me ye research pa obi adwuma bi ahodo be we kan wa be numa sensia jitia manfo sika sa no aso ho no atum no akobi store dan hanya na kura. Okay, ya kwana ni togwa haba keke ntwetwe nkomo emra sesese azigblibo sunkalu cargo car from Benin yene no enko twetwe nkomo esusumyuma nko ade togwa haba keke se yesusumyuma togbe haba keke Benin no firi baaye orofo togwa haba keke se be fana damfo keke enme ya no na ya na ye mede no togwa haba keke o se bra ne be fa madamfo tietia na wo no woni ni unim susujuma eno tire duru ba bia togo okasa na wo sun ya na ye ne ya Oma Samuel bibia boko de ofo be ma nyankopon dum bibia boko togo aso ye te say togo aso ye boko enradua na me ohonom na ofo ma me fa ncha kese mfri togo abake kaso ye se o ma obibia adwo na wafi obibia nso na ogusu a odi dwuma ofo togo abake ke obibebu sase wo henfa fijase kwantempono so bomfa udu bomfa de ntia ma me chemse bomfa de bia meka na no uma bia ye kana se oti bomfa no ayira akosi asante achim bomfa nya wo bomfa oko bomfa baka cho se ofa fijase kwan so utra acha okrum na akwa sotwe fra sotwe na oko bomfa ekwa na nwakra nti enkobra ho enkoto osika entungo togo abaka ke obebu sase na papa yi
de bia obodero nanso ene no emse mu hu Togo Aboagye ke wafidie so ache me kan no ma dwuma wodi na wotwi a ebia Togo Aboagye me ya adoma next week ikono ono ankasa na de dwuma de na abaweye bunu so honom na ne dwuma de Togo Aboagye ke di no enye nkwada asem because unim se ye beto aba na ye beto no obi a pressure obehye go enu nti na enye nkwada asem enu nti na wo ka se ni dwumadie no enye asikafo nko ni dwumadie enye omo a sebempe omo ya bremponko wa wutie mi obi biara wo fi se wabrabo a wo bo no eno ma bia wo pese wo ya na se wo ye na enkoye no fa wasem koda Togo Aboagye keke ofosu onyankopon bo wiase na obo wiase obo no ma mienu obo hia na obo sikani na obo wo na obo nkwa so ati ase sa no ma ne na mienu na obo nyankopon nankasa sem ho na bonsam so aye ne de bonsam de ne se nipa no waba se wo ba be se wo obewie no akum no wasei eno ti na de bia ye kamfo Togo Aboagye kese nyankopon ade na sisan krofo ye si wo se sunsumu nyuma na wo bia ne de wo ye ondo de si wo se obi biara obi esisi wa na se obi afa spirit ede di no ma bia ebe ma ngwase ato ebi ne sai obi wo ho asabe ababo sankwa na akwaje de ye adwuma nanso abaifo mo nto mo ubekum na wan kasa hu nipa ene ebe ofom ade Togo Aboagye ke ekiri wo wiase no de pese kanyina ne se ade ekoso nipa wabra bomu dwa wudie akwantu apese wutuo ade di ato wo wan kasa wabra bo a ofi se wo bo a no ma ekofom no wo se fa ho bedom ne keke bra na fa ho bedom ne keke ofoso ye kan se no be ka se bibi ni wiase ofoso asema ya maami asema ne ye kan ne na obi ti a wo hu se etime na we to mi anka me ye dan ofoso ye kan ye ka obi wa ne die nru maami na so de ne konse do obi wa ne dre nru maami ye kan na se wa sebe na ni mienu nyina no aye hreten so eguso hu ade enye yize obi de nu senso sebempe ene konse do ye kasa me ne wo kasa obi wa ofosuo ade chin ana wo bedai onu so benya the same problem enso de bia wotie Togo Aboagye keke maka cho se nipa wote ho wa sebempe aduasa asori umfa hu nshem wa nante wo mpe wo de wodi a wo pa ne se baby ese fa kora mo jabra fa nipa mo jabra ho na wo de wo pe dabi ya kan obi beka se me de mekwa asori o na Togo Aboagye ke mekwa akopede ma menka asem ncho Togo Aboagye ke wonye sikaduro Togo Aboagye ke wonyi sika dabi Togo Aboagye ke nkase dry pocket ena wo ye dabi wondi wotu ne ho asio sa haban tumi wa haban mu haban nya sa haban ko ane se wo yade ne de haban kire wo iso se Togo Aboagye ke ko na se wo bia haban so a kire kwanya nyankopon tumi o de sha haban mu a enye yizi na bode nyankopon wo de do ma obi a asisi se mompe ofosuo maka kire se akwantuo na oba na tu no untenenka enye wono a na no me TikTok me se abrante me nyamfo obi no ofosuo me se wo America mam na sab wabodam no stress na de ofosuo maami biti adom sebe ni koko no di kosi awa anabusua koko ne di kosi awa kwa kuko na wokwa onso ababu afie okodura no nipa na esresefo anabusua kra ntenenka oga sai kwa wotewo ye kanfu Togo Aboagye keke ye de number ntu dwabo modern friend no ade ha ubia no ko na koka chese Togo mi fie nye anase fie mi firi mu no menkoa me soma na agiagu menkoa me maye basa menkoa me manasa menkoa me kwa brocha ya same maafo ame no mu ko nyina no mu ko aka menkoa ofoso obi atukwa godu abroche mam chese se sika firi ya de akoma no eye kwa enye kwa ofoso obi ye adwuma wadum me ne wo kasai obi abie store o stores be se na na se num wadum ebi won kan ebi okumase nanso ohwa ne no ma nyina ekofam ama store ne nyina ye free nza enya kwa wo na kabrabo de kadua di first nka wo kwa na ye tote nanso ye ne bibi mind de enya de a wo furu koso no obi pe ofoso ya na ye kacha obi se obi nwumo se aye o se ye ne woka ana ye do ye no sa enu tinipa bia wote wa to anamon entra se kwa wodi emese fada kopɛ to anamon maka se Togo Aboagye keke oye adwuma fitia no pa kosi anadwo papa no wona pomodin kɔ ɛde ne fɛ na gudi a sɛbi ehefie ana ehye nwuram na sɛbi abusua mo brɛ wontimi ntu ukɔ ho ne amanye ne amamre ya anya
eduru kwan bi so a ukoso mu anwe na ededambo ana ewuo udu fie bi ma awuo enoma basa nkura wo fie ho ema wo fie nyina ato obi anye kunu emema wo fie ho aya kɔrensafo ofosu enye kwa maka cho se bonsam beto asase to nyankopɔn to bonsam beto asase so wo asase so fo mu nue enti sa mu nue no enye so yi se sa chentra kwa yamfa togo aba keke na number no ntudwa na bia na obi pe number na fresh a number no na kon ho enti ofo so yamfa number ntudwa 0244 48 47 ana 0244 50 66 20 and 0244 50 we any togo abakeke togo se kwaku bebo ho ba ye tie sanity ofoso ba ko eka ho ne se obi a sebe mpradwasa ahini ato na yesi emfamam obi a sebe wakoto obi plot ana wakoto plot na yaje ne emfamam togwese won pesi system enu ti na de bi wo se wo chirichiri a bo modern fa won sa benkum fa twa na fa whatsapp na fa kan wasem bo maame no papa din na bo wa wudin wabusua pani din boguso na fa ye voice na fa send no sensu togwese wo pese ba bia wo no wo invite man ba eni ni nkomo chetogwe bebi ame wono ebi abibinti me pese wa wo ba me fie ana wo ba me krom na wo behwe no ma me togwe se onsi wo kwan pomoden na frɛ no obeba papa no woni pa ho time ovoso awade a wo koye no anye yie oba bi ho fefefefefefefe nanso okwa awade na besi ovoso onim se ema ne bebri omo wo fe nanso omo no omo kunda na bemba befo omo a satam na sadu omo jonso oba bi un fefefe ye ba wa no ye nwan no omokro no ebra ni kun wa na pa na eden ye de kro no bo aba na dwe ana se anim guase me kasa se ma cho se ntra wo kwa se oba bi wo sa situation ma me no ma sebe mu bre e wodwom se mu de hwe mo ma o ma bi wo sa situation ni mu a me se tuana moko togo aba keke ho obi tuana moko ba bia wa because of nania brenenso ekwa bi so bi ko ekwa onko huwe ampanya ba bia ukọ ya wanko hu bibia enu nti wo ma waba mabu panifo se tire ne ente ya yenya kyehye bomode ko togo aba kwekso ye ya na wo bi nim se me ko ba bia kwa wa na me ko da to bi mu bia ye kwa ye bretu bi mu ohona se bia do ma me nka sem cho togo aba keke oye benini na papai ne no ma ode na dwuba no onfa mfiri ha de bia me kase soadro ene soadro na soadro adro ba bia wo koye no me se so aka nyare na hwe de wabrabo be ye wo entra wo kwa na massa be mpredwa kutogwese enye da ntokwa besi ene sese okototuo ekwa bi so nye da ntokwa besi na sese okototuo bo modin to utuoto na ntokwa si a wapoma na ade boa ho ensho obi wa asemi kwai ebia na sikasem ne ade wo se befa na dafo keke eduru mebi wa sa no ma no ema nipa eden Ghana honim se ofosu ye hwe ba bi hyam nipa ntimi nwuram because ye wadwen bi se ba bi ho ye hyam yi obekọ no ye se no ma wo ne boarding duru mebi afavem ko obekọ ne bia no ma okwa fofofo ensho nka se sikanti untimi nkotogo ko kan wasem kire papa no ema wo manye basabasa wo maame nankasa wo ba no so no kura bon wo ba ye maame ye wote yi ya obeka na semi samami e bia nko bo no ho ban a ke bia nko ba se o hwe no ma wo keka wo de de maami de wo hu ne de o wo de bia nya mai ana wo pa wo hu enu ti ne ye ka cho se entra wo kwa to na mo kotogo ya ba keke papa ye nipa bia de bi oboda wuro wo betra ha no wo su me ne wo kasa yi togo e bo adwuma dendenden wo fie a enya asem ketwa na ese wo kwa ana hu bo modin ne to na mo kotogo ya ba keke owo bomfa me say afijaso kwanso bomfa entra nko asante ache bomfa enye ho obi anso obefro aka so ni togo aba keke no me say ode na no fro na say wo fro ofun so a me say number na ebesa de atodwa no togo aba keke number enye mienu ena enye miensa say obi woni obi achem to obi so befro number no but ye Fred number to your fresh number near do to your and any pebia ye bronsama te baby who can number no mo so aye den edo mo dia beshem no mo fresh from me sit to go back ke obomfa
bomfa ewo afijase kwantempo yi so mesi ufra so ya cha okrom na kwa so twe bomfa junction ana bomfa wuduru wa hospital junction wuduru na ufra ofo yamfa number na phrase si ana ne nya adwuma no okay eruti afijase kwantempo so besi wo bomfa hospital junction gina wa jimba no omu hwe TV ndi enegu TV na se no na for the sake of omu mutie radio no 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 60 32 we Togo abakeke Togo se odisia echiam obi biara opese wo bambo ya obo ma ho ban wankasa business bia wo ye wankasa wa kwantu opese wutuo amanyosem sa adidi ato sa ade ekuta na obeje sa ya gudie Togo abakeke se fa bedano na de bedana inshanko okay ya ne Togbe ahabakeke ena atwetwe komo no brabebo ho ban 88 obo ho ban a obi toa emma ntina Togbe se totuo no twere ho na de hia dem wapoma wade na wato azigbilbo sunkalu kagoka Togbe habakeke beni ena ofiri ebaye na esisi semde ompe kra ye ko akoyanim enu ti panipa se sia anu aye kase no osisi kase na trinity of akom de be ma ho 200,440 o kasakra ya na edru ba bia ya na ye memobo se e ma nyina twetwe no so mfa omusika papa mfa omusika ma ho ofisi papa na sika oje ede baye enu to mo kro mo ni trinity of akfo asan he fo no ni asam papa yi na mo twetwe no na hwese waji obi sika wantumi anya adwuma na ma no lawyer wodi asem koda no nkrata asem ohwehwe mu nyina kyese mo nkrata bi anye papa mo antro nkrata bi anko Canada zuku bia eya asem o abrewati awe eya asem kase papa eya asem kase eni pesi sinipa wo Ghana Trinity of Arc wo wie wasa ko bi wa asafo o se ahode ne friend say Imac Global Consult wasa ko bi me want track record no Senate office me Senate office opposite Senate office okay me want track record so okobi wo mango down here na wabie maako be enuma sensia ho ba asempe no akwatu sene asafo a wo ya no watu no akọ afọ kwanta no akọbie foforo no de din foforo edi su dunim to pa obi bi o santas won e kire de nyina baba be gumfidie so ni abobbo di nyina obi won kran na nye Ghana fo na sabia ku sabia nya ado ya adwene wo fom a Asem abrotia Ofoso bema it's high time wa your friend is saying mpanyimfo ya wonom responsible for that travel and tour no wonom mo nice from say say ye pese o men ye chichiri ni ye dia tourism ministry no art and culture na I hope say o mo na hwe sa na ema no so o mo hwe na obi ba beji lines sana so ba beji to me krata say what they ba na wa ba be bibi sana e wo say wodi akire kwohwe ba bia wono ankasa na dwumadie ne wo e na afei so no said the Bank of Ghana for so bema na dan kwakufo adoba na ansan ya wo kire se 2019 when a banks ni bi wo mu dwetire nhyeda enso ani nti no wo mu ntimi nya banks ma na nya ye no obutubutu wo mu license you know your friends wo mu tumi krata na okeka kan ebi bom no for so bema na da kwakufo ado ne mpanyimfo tourism minister ne friends say wo mu hwehwe sa na ma no so no yesra wo no mo mmehwe obi wo ho aso ba beje to me krata ye nhwe ni dwetire ye kita no so in case be a fine wetu akra de ama ne partners no mo wa amanone na say be ade na so se dia hefa na okwa akonya sika ne de akwa akoma nipa na wode sika be ye sa de no it is how some mpanyifo be mo mo so na bibi se no mo ntoa na mo na wo mumla mo fo mo ni hwehwehwe fine ya man to me krata lance say wo fa me ye adwuma so eno achi no what next ye jan no mo bunkofo fa so saa uko kan na court uko kan na letter dia block court
nyansa dodo nti na wi aso fo so be ma me si ade bia obedua bia no eda wani mu twɛn wo bia ni wo be kwa akodua abrobe akwa akotetemako wo so da ode temako nso anya da abakotete abrobe ana so be kwa akobɔ abrobe wo emekodua no so na wodo ene eya omo so ba hia nkwasiafo sebie so sebie ko eya omo se wo ma hia mo abinom wo kyerɛ bi nkwa hia nipa na bema we so bema ma yenya ne trasa ene bi wo hon so bema metu won mo fo sa wo kwa akoye travel and tour bi a so bema twa nipa kro ne picture na me this time around okra no sa ye wo pekora wo kwa no akobodua video na de atoso ama no hwe na eya pass won timi nya wono na be fro so ayi we akwasi we bra ba ju sika wa na sa de wo ya wa ye de mintimi nya sa ya nya ne sa man ni mu aye den enkofo complaining obi apese otu kwan e na wo mususu afa bronya ho we kra kase se ne enkwasiafo bi atukan de ne enso ye fieti e basa ye be ye wo lawyer fo ye wo sika ye kwa ye a be nya ba bi atuatua e de amamu ni afa ye ho do fo so be ma bre ne ko enti e ka cha brantie so nkara komanto ye na ema no so no wo mun ka makomanto no mo ma ne break akra ye be hwe ne yoso de afiri ase no ba bi esafata na sem we ofo so be ma sika we ye ma be ma ne mfa ni kwa ye be hwe ne kira kwa ne agi sika no e de amamu na asomdwe so atimi e de him me das okay Christ inspired ministry yesu nti mesan ayemkunimdifo ma me prophetess abiga santo ase men kan cho se ode nansa ankasa edi dwumadi na dwumadi a wodie no fa ahodie ene wogye ene opaye de amagana fo yenkobon paye no mpaye na empaye mu no ena nyankopon ebetie yesufre sokoba mpaye nu site ho ena prophetess abiga santo awodofo se ope nansa dwumadi no ho ensem bi ebusebusa na wafa emma wei no se men kan cho sa anopa no nkron donku birim wapon 0249 263 899 263-899 Yemfre prophetess na nyoma enkonkan Apostle Amegashi wona dia Amegashi eba spiritual center eba ye orofo Apostle Amegashi se menkan kiro se wo ba wura hunhum owie hunhum no aduro de nanan dia ma no wo se aduro ni nyina won ho Amegashi se aduro ni nyina e won ho eno tijade be ena de koda Amegashi wontumi entu ase emfa ma kuma se old police station no makru ena meka kiro ho afa akon wa ena wo 0547 044307 yenko Apostle Amegashio na enyoma enkonkan golden door na osemen kanchiro se wono na de feminine wash aba na sa feminine wash no anode e man de yom baby na so besi atwatwa de no help yem no so no akono se e man no de ehohoro ma himfie ho na ebema himfie ho ache ebema himfie ho ayhwam na bema kɔ ho no odidi wo ho a na otumi akwa babie efiri se ejuru baby a yedi adibiem enema ehoho kafie o anye ho yi a emwa ukra enu nti ena sabre golden doors men kan cho se the feminine wash no aba na ene strawberry nyina bi wom cantaloupe enu nyina ebi eka ho yasmin nyina kan aloe vera no mint and lemon nyina eka ho de ope no na wo de awohoro ho na himfie ho no oba wohoro ho empremienu dakurbia se de be ya obi hwam obeche na odefo didi ho a enyoma akonkai e de ama no orofo food and drug authority di stamp na so se feminine wash no golden door omtimi etom e Ghana member ni duduom upebi ato 055 0544 198043 0544 198043 eno tienko tobi na yefansi esi ahimfie opa dank natural health complex was say china da wo ye adwuma dank ba na nimu waseda na dank say wochina adwuma abo ye no obi biada emra na ometunu yade ase dodo no ho eto wo dank wo no wo na se dank o ya hotofie yenko ahotofie yade biade be ko dank wo on sam fama de biada dank natural health complex patch number 2 city life hybrid school no ono no na ebe ho 0244 017556 0244 017556 yenko dank wo na nyoma enko kan obo heba and medical research center medical culture tiefo ina say research no eno na ye me depa na senti ye me dene say wadu wura fidie nim na wado show na wa heba bia yade ne wo na wa ma ho aduro enya so okotran doctor mitiem ya na wa ma para debi obo say obehwehwe yade no ansa na ode aduro ama ado ato adomanu
so for mame dokro ni no edi hwe ni mu wodo den heba betesa badwa so enem san yade bia etu ase sa na sisi yade no etu ase preke pasa prada obo heba ono na de baye mojawie anemia drupa sa enna covid baye no kishia sa dru we ya andis ye pi kura enfrim eno nti yenko obo ho na enwoma enkonkan na wo ko obo ho no afom kwan no a yenye ababwe yemfrɛ bo mo 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center order for yenko na yenko lawsin ho lawsin se men kan tro se was lawsin heba me shabadwa so law care me shawodi abadwa so na de him amasa be lawsin or trend pa Dureman betters amanfo twetwa bi omubobo bi aponto ne abadi ntwo ne yiyo no nyina no yenkope dure ekira kwan ono mu cholesterol no nyina no nane emema na se mpaso agro de ene so onya lawsin no mienu miensa bi na abobode a eje wadwo wanhwe oba no obe sori kura adwane Dureman betters na mekanfo namde amawo yenkope bi na emfa entu bibia ase orofo burukutu no abadwa so aponto ne abadi ntwo no nyina burukutu Food and Drug Authority the stamp on su dimayam si enton burukutu ha 20244620294 0244620294 burukutu ya bemensu orofo bia no nyina ye club bia no nyina ye club etienko bobo club bia ni bi aponto ne abadi ntoni nyina no ye club bia na mekanfo nam de amawo uni mfie du ngotwefo asem nkoso saa na oba penfo so enfo asem nkoso ne mmom wo wi a obetwetwa bi na de didi orofo wo didi ape club ba ko su nchen wate ebe ma aduane na akoyo eno nti no enkonkoto bia ema ne nkode da so club bia na mekanfo nam de amawo Ghana fo agye atum a omo no mpa enya asem ketwa omo na samoa Oforisuo Mamencha me amenwa papa Kofi ene omona Samoa omunya wo US amro mutie me amenwa kwakuta bi nso wo UK omo shutie dwumade Oforisuo me gidi se sansema na ye kan aya de a ya na atams no ya kan bre medical kase Ghana opese onya sika pa na wo country bi abra Ghana because you bet me the be just 1 month e de nya sika se de ye kan ya enwa betra ha wo kan sa sika waji obi beka sika no kwa se tete sika sai ya kan tete sika 2 billion e chire enye sika keto omo mutie anya betie sika anya betie sika awon so for so de be ka sa se nansan ye nwa bi ko ka asem bi ye support so de o kan no eye but enya mpanivo bi e mo ko che no so be ka ya asema no kan na ye mfato ho but etia Ghana mrenti Oforisuo enkosi da ben ye betchen fidie so na manfo eji amanfo sikasa na ye betchen wo se ye de antoye nti ana obi meye case nti emfa ye ho na nipa ne to na odi obi sika because kwasi di ana company we di eji sika we ya anya ne hwe entimesumi di obi sika na ye dey Oforisuo adu time a ye tra radio so ne ye koka nsem bi na se yanka ne ya ye nim se sebe sia de fo mpanifo ebetu anamo aba nanka yeto oman mu na sasabe nka ye na efemfo yenso ye boa se nkrofo bi abeta baabi esisi nkrofo bi na oju obi sika na so de ne beko baabi na wanfa na nkrofo so de ne sikwan se so de ne pako sika bema no when one play mu na no na ya na ye ka se nipa no wodi nipa ho abiebie branches ye na kura wo chese wasa bie foforo awasafo acham de branches bi obiebie bi baba wo kan no ma bi se ya na ye mesere se wan hwe obi ti ba bia na wo kokyra kyerɛ bɔne na obi bɛka sɛ ɛna mo kyerɛ kyerɛ bɔne Oforisuo ti kan imagine sɛ wa wo ti fi a wo tie me sɛ bi present wo na sa sɛ mo to pa sa sikai sɛ abrante yi wakwa papa ni no na wo ko mo sika free no yes Oforisuo ko esa na ma we nso a wo bɛra na bia ye lawyers ni bi yes sɛ nkomo kan ne kura kyerɛ ni pass me example de wasɛma breme tio wo de wasɛma breme asɛm na wo kan e de na so kwan bi so no wo ni pass me sie ni yi enti kwan bɛ ne e bɛfa so bɔmɔden wo de ye ya na atwa letter bi o sɛ kan wanotum men kan wasɛm bi kro bɛ ne ye kɔ so yi kro bɛ ne ye timi na ye sɛ kro da adu abato de wo wasɛm kro da obi enti o because parties ni mienu omo so no obi aye word so pakonyan so atena na mo betena so no ya na nipa ben na mo bedi omo so nipa so na nipa bia da ne abota ye pataku eche yawi Oforisuo be ma ade edi obi koto mu ade ketewa bi o na fie ni binti na ni mo hanti
ane de na kwakotum nanso obi so ya de kakraka sabi yesesabe wo de ahasep pen shan ban a wonya tiefo ebi ni sese yete yi ya na obi aba ai omo na mete se wo ka asem we wo na ayese ya na yete ya tonframa katacho be ma be se emebi obo bank bi hu dawuro obi se katacho na metie free wo na me de enya ne sao ya ne ya atena ha sabi mpredwasa nipa ti obi animu ampa so se nipa ni so nkomo so koya enka papa wati we enka se bebi kura na nkomo mfi no nanso akoba se no wo na ogi mi sika o ni yeje abibifo nsem kae timda dem pesa me chenya nse abrantie na wabie saa nyuma we ni se wono travel and no mu amoto ne wa wo koto ese by this time nipa wo dwene wo na re no maye sante saa kromwa me se wo pese wo ba bi na unya sika wo pese onya sika papia Ghana because di obi sika eyekwa ne moment na wo saada obi be set example enta wo saada o wo mo matete office na o magije amanfo sika if it's travel and tour for no enta wo saada ni obi na betima fa sika di o e wo kwa bi so Oforisuo mumi hwe ni ye kan na kroma fo mpanifo ena ba bia be ko bia ye sika ko police station sika wo ko fa lawyer sika wo ko court sika sese ye nya dan ehefo ye nya dan akwa ya sika di bia branches ya kan ho asem we anom the letter brown ye ka sa asem wo ye de beka ye djuma no obi na obetima sabotage ye djuma wo ya bone ye beka wo ya papa e babo abaso. Okay, ye breno ayebe enuti adwumaku aye ka ne ho asem a wagi amanfo sika so odo mu tuku akọ Canada Trinity of Arc Company Limited, Trinity of Arc. Na also the branch ba akọ bi na asafo no so din de say Imac Global Consult. Imac Global Consult. Echira me de adwumaku oti ye nyina di baba batudwa opoma mentene nka. Echina ade chenton permanent neka adwuma ote ye ba bia wo nyina me ba batudwa ni ahwese nipa obenya to amanfo do matukwaya na Ghana fo se be ku se be nya do e bia jimiti echino bi ja konso mfa ni tukwaya na ka me wo se yanko a ka chiro betoto ni storm efri se di oje ye kura wantumi afom anko wantumi afom sika amamo ne si de na asa akoso wo moawo e Trinity of Arc mo asem na meka no ka wakoma to ye moate mene bafo no tententu obetua woka wantua woka ye be chiro ba bi e kwaida 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello obo ye tamna ko obo ye de bia meka mesi aboa bia mfi wo mati anwe ya na be tiare me boa de bia meka meta ampanifo na ya obudi gan se mo no enti o mo ko aboja de bia mo ko ba na o di bia mo ko ba na ale de mo go di island is no ta go huyo ofo ye ti ya na no be hwe je o mo malande da TV bi me modi o ko ti nya mo da o mo ya average wo bo me na Ghana go ya ye ya na de glass nko a o ifo mi enye na glass nko a na de glass nko a hello baby afrefre udi ato me di shi kakra okay idin sie no de bibi efri mu be hu ato de mo tan se ya bana en France sabe ni na enye yi so mo bi fi mo bibia eni yasia na pro ejeno mitiminya anjo okan se nfa kaisare de ma kaisare ne fo na kupon de mu ajano no bi chire mu yi ajo metimi achire chire mi ehwa de ajo so okan nfa kaisare de ma kaisare ne eno asase mu no Yesu Kristo na kan no de obi akra ase kaisare no sabe enye busumbio nipa ama wo bai titeno woman no ye woman emperor who can Luke chapter 2 verse 1 obechiro ni wasim nyina ayi ukanya obekase Caesar Augustus. Okay, hello
Baby afre udi. Oforisuo mudiana abia boba cha matati. Ana second cha kinga. No okay, yentio. We can check if I'm by successful for see Ghana push. Na menchanya no offer. E mo na samo. Oh, I'm say some ye okasindi mede. Okasindi ma me mede pause. Mo friend no am family dey go be. When Oforisuo the mouth for the take the body of that the. Kase fanase mempu me na to ya. Na fanase me na ya na kwati bisa. 2 billion. Na ni pay the ticket Ghana. Ni kuno and I can get there. So, I can be more out. Of through 2 coins. No, you will see. About a seat. I'm not doing a better. And I find you some partner. And the platform near platform can see. Or the banner that you power. I think you are defining. Oh, could you? And after a day. The more and more than the guru. They are mount for in the house. How can you for them for the yard? No, okay, travel to for a be ye juma a business so say juma pa. Hello. Baby afre udin. Good evening. My jo so katachi baby afre udin. Because free kono yentio. Etacho ai travel to nebia obi di mi obi so adi mi sika sa ma fla number so me fla minyamu ifra mo peke ala so me fla madam ko peke o ka so me fla nzo anti emano ye the production line be tudwa the opus ye ma obi e be ya ma system po menteme ho ase no na de be da so mpa Asem Mpe Nipa ni apere po masibire ni ya di ama wo ye bre no ye be ha na ye de ofre nyina besi ananfa ba ko bi nkan ho okay hello pajo your friends okay Pacho uncle for the you I want some client. Well, here, Obiju Sika is like say, only Sika or the veteran man, so Sika come. And also the same thing, the same problem you have to me. But I'm a person, me friend, or Eddie Veteran, but I mean, in your life, the auntie, and then a man's line. Production line, good TV, no, I say, Obey me a Fernando, what to any matter. And now someone ye can a travel and tour bay. Ye travel and tour be a wokumasi and only you been ye. Na Treaty of Akeno or no one some na ye can why Jim Crofobis Castle or Canada 2 billion near Chile. Na ne track record what do Kruman say. So a Jama Fusicanoa no as I could be a branch of baby for Baba knew her. And I may concrete me quabru chilinqua. A channel branches will be in a good TV no so. Kadachi nyame ya adom ochina producers no bedi nkoma wate ole kan akoma to yem why no okay abrotia because send branch ba ko wo Kasoa new market yo Treaty of Akron yes send branch ba ko yo Joyce na ne Godfred entry na adodankwa anane na afei mu amaka ne nyina mo ba Facebook wo Gina Succulent mu nyina yeda mo ase Awurade nkoso enham na onya mo kese ofo so yemfa sedama Ashanti Conference of SDASA for President ya wotua no yankase papa Pastor Jonathan Owusu fadwumedie ni agro hwe dendenden ten papa woni mama nyina yeda mu nyina mo ase Awurade nkoso a enham na onhwa obi anso oje brani adaje ehwe adwumedie na otie ye ebusia ye sori adwaso person ni Asem Mpe Nipa fo edwetwe enkomo wo ha ma ne okoda na ya chese wuti hu ni so ne yehwe epa no pemesi bread ma wa bro obi sisi wo obi twufu fa wati kwode awura won ma na se obi chinchi munsa atimi agye wade bi ojapade bi a ekita wanu nti ene ye wa ha se no mo no ye ma no 0243 585878 0243 585878 ana 0552 094593 0552 0945